what be sound so for ne Amen. Yada otumfo Elohim yawase. Obam boni ahweso pa wodi adom yen amande atoya somwem adofo no musomfo apostle kwagman ene memadi ahiemu ye be che otwedi ampon yawe nasem odofo ye mo obade ni nsamrane ye mfa nsemba ne mra obren kansamadu katawere bo nyankrompo twedi ampon ye opam kotokro boje sejebre otibre kasa shahen che nyankrompo twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompo twedi ampan ye menkwa minyankrompo asidewura na asiansa moso ansa meda wase one twen krotwen ba atwetwabu awoda akoyemu o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chemtechia wocha chemcha bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakochem tetia yeda wa bremu apiafo amensi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa wodi timutin ma Israel and the dominant asase pese so twa ya enshompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade o bade nyame kase Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen adofun we ya jinkwa mezi ya dinimu ene so timi ne emprimu akoma biwa kuma mfam asem no twedi ampo yawe ena me so de mawi ase no sabre nkwaje sem bre na aso adofun mo ne topic eba no anu odi tie topic ni say be nwa danse na wudi okay Bible no Bible can same be the book of John chapter 4 verses number 24 Bible nkasa John chapter 4 verse number 24 Bible nkasa yento abade asem wose onyankopon ye honhom wose onyankopon ye dan ye honhom na wona osore no na wona wosore no etese osore no honhom ni dukure osore no honhom ni dukure very good bonsam so ye honhom oh yes te honhom be hu adanse na wudi no adanse fo bibiri aba ti o ye danse ni ban bonsam danse ni adofonom na no me ye topic bi na ebi ma frɛ pastor na obi kasa sɛ ma attack obi me attack obi abi o mo pa Bible ne be kasa ne na munam fam so aniema bi asi e me nkasa o da bia o trofo twitwa me preach bebre mi ya no because mi we nipa no a but se dum pempenzo obi a mom yan to yebo nyem bi se honhom ban ena ekasa fa obi so na aboabo dom ano adi on akobo nsam gem arofonom okay the book of John chapter 5 okay verses number 39 John chapter 5 Bible nkasa verse number 39 tie Bible mo hwehwe atweresem no mu Bible si yenko tworo kunkun no every say mo se mo odan kwa wo yesu se ye benya dan kwa wo tworo kunkun enu ni de edi mi ho adanse enu ne di ya genkwa misi ya ho adanse ne papa en wo so wonti ase akura no a Yesu Kristo onu papa ya genkwa no wonim se
ho waje bi ho baby. Oh yes. Na ye ni we hu achinye. There be da. Ti woni mu no. Fa. Was muamu ya na manu asa be pa. Eno de. Muamu ya. Abi balawo. Na Yesu ka say ohyira eja. Yesu tie mu ka say. John 3:16. Osanu Nyankopɔn do wiase ni. Memfa me ho At all. Ne o me pese wonya ho ntiase say. Ho bone kasa wo. Eno de. Ho bone kasa. O kasa. Ho bone kasa. Otwedom. No correct. Yes. Ho bone kasa. Yes. Obodom na wi Abraham ne wo no. Ba Abraham ne wo no nche se 2028 atemu de ba. Dabi. Bible come sha wa sha fa wie ye ho no. Brother, Yesu Kristo ba asase so. Se wo tie mi a. Okay. Ye hye no ho nkom. No correct. Obai. Yes. Obai na adwuma. Woko. Yes. And the quotations ni bi wo fa wie ye ho nsam. The two witness. Ebi kremu. Say then. Say on ni adanse fo mienu no. Hey. And so ba akofo ne nam. Why no? Ubisa dansini no do ka no a. E jamanfo take dance ni say. Na ye ho topic o. Oh yes. Food topic ni beto. Ni akọ prophecy ni. Ni ahwa dance fo so mo ye hefo. Okay. Wa sam no ka no. Eti se o kire mu de ma ho a. Bible ni be yiw. Eno de. Eno de. Ebe you. Eno Na me de. say ho be ho. Adanse na Na wudie. wudie. Eti obunsam wia. Onyankopɔ asam. Okay. Edi wia. Obo ade ma. Okay. Owie obi asem di wie obi. Di wia. Ti bonsam etwa onyankopɔ ya wasam. Okay. Na ode ebe wia obo ade ya wam. Ah, when you cut and paste. Okay. Tubon se Satan kotu. Okay. Tu. Ti ya jin kwa Messiah. Bonsam kotu. Oko tu no. Sa se wasi wana ban ye di be hunu No wo. correct. Eti se ya kasa abanu a. Obo se nipa nu a. Wodi tro kronkron ne kasa no. Ono se ti bie na no kasa. Bible no nye no enye. Because o tie o wo odi tie ntie mi me be kotu quotation. Okay. Na me pese obi bi se papa. E ba ne san. Okay. Won ban. Eti enne eye nsuo na type onkyere ni. Manager war. Eno de. Obi say papa na so obi on be kan we. Mami obi am kan me a ti audio number 1. Living Yahweh. Yahweh ni no, Yahweh ni no. Otro cheche ni no. Esu nyansa ne. We odi na chibia okojem. Me ka kiro obi a twam me be so ote. Obi a wo yisu edi Yahweh. Okay. No odi say eso Yahweh na so rade okojem. Na chidifo nyina e be hye wo. Atemuda me na me ka kiro. Yedi oka group na ebe so dey tie awurade na ho. Wo susuru ni oka mo. Obi oyin so Yahweh. E very serious. Yes. Afi osie nyansa wa. Hwa. Tie nyansa ube hu ni me be yo. Adidi ni pe Yahweh, living Yahweh. Yahweh. What are you telling us? Hi. Last year Any November no. no more any man. Men kasai. At all. Me am from Yahweh. But living Yahweh in church name. Exactly. No, only pa uti so big cats and be like uti me person me show me bo. Because in the apostle ni part there mean feel but adie na ye e koso no. Tim bisa say honhom be ho Adanse and a woody. Ya wan adanse. And you come for Yahweh din me attack me. At all. Because you am from Yahweh. Debbie. You am from Yahweh. Debbie. You from Okunajimai. See Yahweh ni on tie muntie nko kankyere no. Enti say obi a no otie me ba ko no a
no me say me bre one mo am because by 2028 and ankrophobia gay school na bi mu se wo mo bra no and na me ba say message no forward you who na wo tie me ba ko na wo so won tie ase no and I make sure say 14 times. Oh yes. 14. Do living Yahweh. Sabbath the obodiya. Oh. They are Sabbatarian. Yes. But they are from a Sabbath. At all. Obadiya Yahweh my enthusiasm. Amen. Say me preach cassette here Sunday. Yeah. I don't have problem about Sabbath. But say uka me count at all. Biamba wabeso. Obadiya man enthusiasm. Amen. It's a contradiction. Ewo Adanse phobia num. Yes. Oh, okay. So who tie me ya? Yahweh no condemn. But say one kasa usan quotation and support to Yahweh. Yes. Yeah. Number 2 we fin number punchlines no. Contradiction. Ah, am de aba. Ah, you can say eso gina fa ko bia we dance ni. Ana wa no enyina fa ko no. Uwo another audio o si nyan Yahweh eye busumudin. Adanse another audio wa o say esese mi hunu say Yahweh no no ane awurade. Dimi mfa wan say. Nala why confuse you? Dimi mfa wan say. Ti wa akwoto bo na utie du ba bi fe say ha o contradict o. Yes. To betre no but say social media na ho no do be ka to no. So nkonko na ye adwuma wo mu a wano nsesa da Debi. wano ntutu nsi da Debi a. na bisa se honhom ben ho adanse ana wudi a wano ko sei ni wano abase obade yawe ohun ye mobo Amen. omanti asem Amen. efetia fo mu ntia me ye wa ho aya na bi mu kotu bible ana mi de ni diani awurade minim problem minim se awurade ye twi enti minim se Paul kan se me de awurade Yesu Kristo diri Paul onya gana ni nti enye twi no aye den Okay. eti ni menti osofo a sabi oso ni nyansa asese ade a translate ama no o kan se de sa na oni ni kan no ye wo name ani ye wo words ya translate ani ya de ade ne de ama eti o kan sa no Mary call Jesus Christo ne maame Mary ya obofo Gabriel e call Mary Yesu Kristo ma me nchen obofo ni ko gira ho no ka say Mary obenyin sana ba wo oba no obo odin no ya translate abatwi mu eti sa wo se wo ntemase a ye bible na da ho no mesrew bebre eye twi na chi ye wo fante de ho Yeah. fante kan me ewraze ozeze ye ni afa Yeah. eti mesrew bebre say me mpase ye bedi achi nyawo edini ho sanse we no eye copy ne ade ama wo ya translate eti bible ama me no mi enu wo ni men kasa wo ka wurade a se be praduasa what from nemu woni ma wurade a e se hu no ba ade no Yes. Exactly. oba ade man ti ase emra Amen. na me ma Yesu Kristo a wo ye nyankopon ana so ye nyankopon ba ho Debi. go bible na kura wo ana Bible ne be yi wa no. Yes. Akire wo nyema bi. Yes. Na nya no na me be gina wa kasa. Debi. Na me point e bi je say honhom ban. Ho adanse na wudi. Danse ni. Ajinkwa Yesu Messiah nim se. Ahonhom agodo beba ewiase. Ewie ye bremu nti no. Wo kan se ye hwie hu ye. O ma ye warning. Yes. John the Baptist be di Yesu ho adanse. Okay, John 3:1. Yes. Bible ne nkasa. Matthew chapter 3 verse number 1. Matthew 3:1. Yetu abadi yasam. O se dia yo. Wasi enanimu no. O se enanimu no. Yohanes boni. Yohane suboni Ebe kan se mi de se se. be kan se mo jodi asase se Monsa chama dwen. monsa chama dwen No osoro ahini na ben. enti patwa no ne nyina ye kan Yes. na Yesu Kristo Yahshua Messiah wa and not John di osoro ahini no dan Adanse. if a man be teach you about the kingdom of God and kingdom of heaven Okay. about bon sama ma Bible We couldn't ask you. enti kingdom no bon sam so wi ebremu no Bible be tell us bon sam so prepare the kingdom Kingdom. Yes. Yes. also prepare the kingdom. Because Bible said, "No one yera no, Papa. Satan one yera inti." Yes. And so you fast boa doma no, no sell one son when Yankopon Yahweh yin wedi. Juan hwen yi am when yanda wa.
Obako Franco Fobimua. No, sabi, utim ye wa, Miss Radaroma. Atemu de ba, Yankopon catcher yen say, a beba in Pufrimo be any. Yes, a new console be, yes, you because Yanka say 4 days more. 5th day, every 5 days, 5 days more, 10 days more, 11 days more. Debbie, na temuda. Tie audio number 2. 4 years more. 4 years more. Aye. Who be one dance na wudi? 4 years more. 4 years more. Yes, I put it. I can say. Oh. Yes, ma. 4 years, ma. Yes, I put it. I can say. Oh, I can't clear 4 years, ma. 4 years, ma. Yes, I put it. I can say. Oh, I can't clear 4 years, ma. 4 years, ma. Yes, I put it. Mark chapter 13 verse 32. Mark 13. Bible den kasa. Mark 24:36. Yenti obo ade na asem. Verse 32 was say. Na edani donku ne de. Edani donku ne de. Obi nim. Abofo woso. Abofo nim. Eninti nipa ne quotation we be yiri nti obekremu ne ho say ofiri soro na ba. Teso ndi onimu ansa na wo ba. Eto no onimu ansa na wo ba. Trufo. Odofo wutie me ne. Nkofo we aba bebe edu omutama omubreni ani utie mi amwadwe nya sharp mato me bonne pa ana me pesa ade nanimu da ho no yes boko ti wa na wo se wonte se wo bo midini no wa bo living yawe so wonte ya me san koka biom last year audio number 1 no video no ba ko pe 14 na yimo ba ko pe 13 go we nino otro cheche nino esue nyansa ne we odi na chibia okodim me ka chiro obi a twam me be so ote obi a wo yisu edi yawe eye twasoma me no odi na opeso ote wate nso matinso manfi kopi me say obo living yawe oboya kankoya also say Adanse for no quotation I will go to the bridge church members. You want someone you but yeah and can family but what's your family they say oh what captions baby on more me dingo so the picture tell home to be shame na on to the ekoso yase Debi and I'm saying me attacking message no and come in some minim say sabi me fama no kan and ye kan will be in tears okay the book of Proverbs chapter 1929 Proverbs 1929 verse 29 we are about 1920 was atemu and I'm say obisa atemu daba 2028 so what tie me na ese government ni udi papa opposition and would because and the government in power ye black penny ye papa your friend about me or see or the digitalization at the same time was it the empo no say baby you me or see the empo then ye first year man ye for here non contrast here no very good Mahama so saw the 24 hours so economy ba very good it is the same omani da so awa hen enya se temu de ba wiase no ahini ndi entra konya so obekoso atra konya so very good and they say say obi nkoto aba maye ye nyi omampanyi bi maye say de ote so yi ono no otra so na foforo na eba na so obi se temu da ba 2024 teni da so ni wiase biom a ni person bisa question say enti obi ko school wajai how Ojai ade atemu de ba obi sun nikum obi ne yire intam problem aba and some baby me we preaching that we preaching and audios ne nsam ankro for the money me no and some and I me tam fan kro there be me come asam exactly maybe sas also ko den to ko den ndi me mfa wasam nya hwe
omadi hu ye mobo amen enti sese sabre yi aye gina so obi kasa asemi say 2024 4 years more 2028 enti obi ko invest waja obi ko send school waja yi ene bi nso so ti aba adwumam ana ekoho yeah sankofo no bi sankwa say e de be mpa no be ye wadwumam obedi abro konim san enkoso hwe to bedi abro they say mo ba tonton mo dan ansa asi ana mo twa ma bebu akum amon tonton mo bebo ana bible ni kan the book of Proverbs they say 1929 wasi atemu da no bible say e mama tinifo wasi ma fadifo e ba ma fawdifo ani mabo eye mabo amankwasiafo nti me atemu onya de e ba ma me there be and I will buy you 3 years according to your claim witness now also according to the Bible quotation that we quote to me quote to every church members in the book of Revelation chapter 11 verse number 3 Revelation chapter 11 that quotation that prophecy on tiasi verse number 3 also the mema adanse fo banu efefe yintuma adetina adanse fo banu na baba no ba ko mai ba kwa kakom bakwai wakakwem Facebook ko jaba bi krebu say me e ba grum bi jaba di preach say we mi film the hu ya odie ai wo po bi abata ho obade ya we hu ya mabo amen tie babo no mema adanse fo banu efefe yintuma abeka di yensam ena apem ahanu aduosia na pem ahanu aduosia 1260 days which is 3.5 years 12 years na so a enti papa a wotie mi bra wotie mi abaju sa wotie mi bra make me sound who be start adwuma 3 years mu na wewura mu yo wewura mu now this year you know when you go 4 years yeah be August mu na also dancing ni wu wow and the Bible ni say obey adwuma 3.5 years yeah kunu na 12 years no be wu 12 years no and so dance for near then that you know me I no go na be quote na me go and read this me go read it now me read it now ya wo ana me tisa quotation as you me di two was say no baba mu o be fa say adanya e say one fan say ye wo no one say ye nipa no ye wo na fan say ye papa mo akere wo no did o mo ye adwuma 3.5 years 1260 days and so ye adwuma na to trend we are not was near the besi okay na fem bisa say who ba wan dance na obedi eti de wo kem say wo no ana me answer edema wo di watiefo yes cause we see obi kan chira me tie was it verse number 4 was it yen yeni ngudua mienu was obi ya ngudua ran ka say ba ko beba ba ko nye dai e mai ene kede dua mienu omi ya ngudua mienu ana wa refer wo kwayifa wa so woni ba bia wo ana woni ngudua no ana say ngudua mienu no mo na si agane ajan asasura nanim ene wa asasura nanim enti bisa kwasi engudua ne jan asasura nanim no bisa kwasi se eye ngudua ben ya ayawo oboa tie quotation ye what was what tie bible no so be person ha ona o so be person ha ona oje from tu so bie wa no ase odi jan nam toshe me pese jan to o person ha ona oje from oje fru wan ka se oje fri nanum oje fri wo wanum ebe mene won atamfo na so be person ha ona ti obi person ha ona eta se wo kunu sara kwa yeni mo tumi sa on ko suru mi se o to dan osuru no so to ediye nanim o ba yi so o ko 4 years o ntimi lock wiem sabe so to na to yiri nkrofo na so member CB o di videos ni bi ho an so yiri won a o musu obi a se atemu da baba 2028 en so fa oniama na eden nya load su na tie eno no nyama na be say after 4 years na nyama na say dada ya fra say ya en so say no a
yes su one the quotation be su the quotation su say when dia de na say Proverbs chapter 19:29 yes atemu ama fedifo any mabo ama nkwasiafo achi one say atemu de ni nsuo yiri wo memba ne niam no one say wo su that's what no kasa timi say spirit bi na afa no mum nyenania dabi spirit na afa no mum yes obi a sebe praduasa obi a wo kosa konfo sebe edue bua na wo doje fagie tie obi a wo kosa konfo na due bua na wo doje sese bitu tie mi a me pacho babo ne kasa wa yes ti dancefo no asam no kasa wan ka wo omo yadan wo ni mo mo na me atrofo babo no me kind of raw na ma now we are what church you na obadi at my favorite day babo na bejina ho tutu na basani asre na ma chiro prophecy na say ye te prophecy as ye te bibi ka prophecy na say ate my young teacher obadi hu yamabo amen me member bearded nim remember be or ye pure living your member be and the two witness how me can show say Debbie and you walk Debbie no ba tell sabre ni you say you can here dey extra o to me so to osuru o to me so mbeto osuru num na nsu to adiye nanim to our bra wo ya dey e to mo ba san krofo no de be mo ho ye nyi say o be block wie me nsu nya dey ento sa na be say o kire me enya pa cho da be na o ti stop nsu say ensu so yiro be mess e kire member ne say o ma na dwen nya dwuma o ma na dwen nya sharp cause atemu da 2028 nensi ensu start ceremony uko wi come change I had you see that you're preaching that you're preaching and son ever a yum bed danny as a cyber baby yes watch come shower do a chance your way ebrim eti ye pese ma wunyanti ase and ye tie 14 sem ya say won yankopɔ twediam po yawe na sem waka fa dance fo no enye wo wo de tie de okafa ho oto so a wo se den wo nsuo so tumi wo nsuo so den tumi so mo ne dani moja so me nsuo ne dani moja den su dawo brem dawo anko brada o hede na yeko ana nsuo no galam za said ntinu wo fu say moja o hu ni say moja no ye dia sem betri say e pedi du ameye owa obey den want me here obey den cap me say vatic continue na ni moja obey den vatic continue na ni moja vatic bottle no want me she why specialize bottle continue na ni moja oba dia vanti asem na wo mi adwi ni wo se wo mu otumiti eno no mbe koso aye tio sana etie dia ene tie wo so tumi wo nsuo so tumi so mani dani moja no do how biara sa say de hasase no de biara wo pa de biara wo ya dey wo pa ikasa Tuesday ne Thursday dance ni nyere how biamba de biara wo pa yes hunwa cha ehunehuna bosum nyama ne fie nkonya famwa na mo de ada nyankopon ma obadi man jase amna amen o hwe ni musemu ni maso amen no mani meni so nti wo fa fa wo amen mami papa wutia mi ma dwene nya sharp tie wo de chi na papa ni de twam ma no ho no anya no kura anya omo a want to me Adanse for no me nka ne netse me mecheche mo anya no kura wo so me yetu ba ko ma na ba ko enkachi ama no ja say adwuma ne ba ko dia adwuma ne ba ko dia anya no kura o you so one mambo bia na da da bi my brother aye Satan yes o wi nyankopɔ ya wasam yes no de wi ya we ma honhom be won dan say na wodi tie ko jesu ni yes me part of verse number 7 na so wi won Adanse die na wo wi wa Adanse die no a abo fi aburu mu no obetu am so sa enna tie o wo kire mu say me esa oni aboa no wo betuni sisa ye be chase kwa obadi awu ye bobo wo de tio enti wo de tie video de matre o kremu no so e bi o ye nyame bi wo de tio wo de muntie radio o man nim tio
Awurade aboro manim. Amen. Baba ni die. Sa. Awurade abani die. Sadio. Ne die na anye no no. Sa. Mo ma nye se Yuda fo die ni. Nyamesom ti ne man na anye. Oh. Hey. Oso waba. Oso waba. Ghana fo anyine ni no nyina be wu o mehye. Hey. Sem kese Yanko bia Ghana. Mutie di okafa Ghana ho. Oni ya ma Ghana mu nyina be ko jem. Obia be ko jem. So, Adanse fo oni ya ma Ghana mu nyina be ko jem. Obia be ko jem. So, Adanse fo oni ya ma Ghana mu nyina be ko jem. Obia be ko jem. Yanyina. Sadanse for ya ma Ghana mu nyina be ko jem. Timo amutie mba akora na mo se mo ntia ase no. Enne me bie niam ani so a kire wo. If what asem na see Sadanse for na nto no ankasa nyim so mo Adanse for and wo say ba ko de e so e salen adwuma ne hyeda nyane dia anyane dia trofo nyano kura obo wo de tie quotation no what's na so we wo de kire mu no e wo de okina so dem bia no ko tu no kan cheche and I touch check members ni say obi ba nti e oni ejo tie Bible no nyen tie we enti na frade ni nyina no o yen say o say Adanse fo be frɛ yi tuma e na due ni say Adanse fo ne ba Bible prophets ne o kan tuma ntin e ya tuma o tie ase etu a sheda pamade e di black road bibia ene e kuntum red cross no ati obadi amani ati amen obadi amani amen o mi proma ne ma tie quotation na nkwa what's that so we wanna dance die na we wanna dance die no a abo fi abunu mu no abo fi brunum no betu so sa betu won so sa wadu so kunim obedi won so kunim wakuom no obeku Adanse fo no na fru adeda kro kase ne monte so o mo fun beda krona bon krodan kro kase na monte so ti kro ben ya Ghana mi so me kind of raw ama wo me teach prophecy debi iti kro ben ya kro kese na bon ten so kesa kra yo greater Kumasi so obadi amadi asiema na tie o se o mu fun beda bon tene ena honhom of friend Sodom ena honhom your friend Sodom ani Misrim do bo won awurade enso asenia mu no na enkrofo akwaku ani musuaku kasa hodo ani aman ebire be hwe na funu ye be hwe sa Adanse fo ye funu nansa ne fa wodi funu funu eye prophet no prophet nansa ne fa no we quote out the aba eye 1260 days it 3 days it no asaba na ba be then 3.5 years so won ti ase Bible prophecy kakra bi wa ma menchi o mu e de be enchire no obade man ti ase am na enti da ben na umubuwo na mufu be da bonte o so abaya o ya content cro o se ba ko na yira no de adwuma ni nyina no so anya no kura otomu ana me kyerɛ Adanse fo na Bible kama ayeye Ibrahim say taboa ne ma no ati Ibrahim say taboa ne ma no ewiase na yehu on say ne gefo ayomti eti osoma wodo bia yimti enyema na yehinta nyina no wose ni nyina be yi no wadi eti wose de ka ne sum no ene ye be ka no han mu eti nyema bebre won ma ana wura fi se first pie ka se free mercy na yesum ade ene apie amobi timi cheche mo TV so Luke chapter 12 ene se obi timi chechirem ene obi timi betra so gitum yon boy no so no okitana spirit bi no body first so na ka yehintasam ene obi timi betra bontin no ka be ye wasam ade na yehintasam no first crab edu akra chi be for kran o so nyon wa ene so obi di be ye wawa no awie Ibrahim ni ye wo no eti di ekoso nya de wanwa tie Bible asem no come in the book Luke 12 verse 2 bibibia ni ho a say awie Ibrahim ye bibibia ni wa eswakata wonyi so ye den ye so eti bibia wo dadi anahinta ye hinta bi ni wa yehu eti say sai na ekoso awie Ibrahim ti ade bia na esuma de bia no e ho ntoma epa yes ti atofo be yi o muti mo
And when you put me one what the book of 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse number 1. The Bible. What's it? In church pa. What's it one church pa? Any church body. One church body. Adofo no. Munja hu nyani. Munya hu nyani. Nemo musa hu ne hwe. Yeah, what's it so hu ne hwe. Se firi Nyankopɔn na. Nyankopɔn na. Who be what dance na wodi e? Tio, what dey yo? Eni machi me home da be ko. Dabi. Hwe asemi a waka for 10 commandment. Okay. Hwe asemi waka for 10 commandment. Shasembi utia bia meme dani bia me do Nyankopon meme dani bia enu kasa enkofa se asede ne yemrensem wo aburo wa se bites woni dem okay adwenye wo ya oya ya ma se hu we no mo keka chiri Mama. so ya ma this Adanse funny baba attack Onyankopon mnansam dance ni a free Nyankopon nche ba ya oba attack Onyankopon mra Dance ni enyo me dem free enti mo kro no enye eni awu sa wade mo ni mra de asem menku etiam se hu be an dance here ana wodi obi a want de make sure eti tie ni pana sam no na hwese na me so me ye dan me body statement ne ba o se enye Nyankopon dia aya 10 commandment no enye nyame asem David dance ni ofi baby enti say ukọ okra o mu nyawa am robbers o mawia obi a mo aka 4 years atemu de ba it is a shady be na mbedi so ha oba de mfani senka amen no see me nya hu mu nyina ni yes musa hu no hwe so hu mu ne hwe se firi Nyankopɔn na Nyankopɔn a eti ne topic ne say hu be ho adanse na wodi hu be ho adanse okay so up to one tiase a enti enye se obeka se Yesu ye Nyankopɔn keke na je se Dabi o hey so say anya na ye ni anya anya tie ene na Stephen Paul ni asomafo no omati and you almost why on my yira and so one yira who can the book of Acts okay Acts chapter 11 no yanko Acts chapter 5 verse number 30 Acts chapter 5 verse number 30 you talk about the asem ye jad me Nyankopɔn tio o see ye jad no tio o de free so kakra bi na bla Acts chapter 5 verse number 29 down no you talk about the asem na Petro na asmafo ne bu ase tio ye na Peter and I jim come is ya no okay very good os na Peter ani asomafo ne dia Adanse se ese tie Nyankopɔn ese ye tie nya entitio sa quotation ye kan ye atwa ne sini eti ye kwotie Nyankopɔn okay ese de pa ye be tie Nyankopɔn asinipa ye jad me Nyankopɔn eti ye Nyankopɔn ne say tio even say o say Jesus ono ne Nyankopɔn a ya je atum okay si Yesu ono Nyankopɔn o be sa ka quotation na okay and Yesu kro ya e kan semi with the book of Matthew chapter 24 okay Matthew 24 Matthew chapter 23 24 36 verse 36 24 36 no was na da no ni donko no de e da no ni donko de obiara nim osoro abofo eni oba no mpo nim ji agya no nkwara okay very good it is say osoro obiara nim me da wase bebre okay so obi anim de a ene mpachaw ye hwe se dia temu ni beba okay ye hwe se dia beba yenko Matthew what have you okay Matthew 24 verse number 37 no was 27 verse 27 no 27 was na said yenyinam Corner 42 yanko 42 straight verse number 42 no Matthew chapter 24 42 was enti munwen every say munim dako amura beba usu wia no ba mark no Luke chapter 12 verse 35 okay now mumuni ye say o see ye hunu we say efiru nim odesuku a efiru bi nim odesuku a o wi fo ne beba ankobɛwen na wa ma wa metuni dan ase amawia no ye enti munsiesie mo hunsie ye die ahonsiesie ni adwensa kyera no enso papa yi another audio on mo o se wa masa obi mesakra na oni die ne so obi twam wa continue wa pe dinachi ebobaba to no ama so obesakra nipa
Bible so see yen sakra nyan. Tie Bible ni enko. What see? Monsie every say. E don a mo nwini ho. E don a ya nwini ho. E mu no ni baba baba. Enti patcho say don ya nwini ho a. Enti say obi ti bika 4 years more. How? Everybody says woman need to take awareness. Yeah. That no so. Now so you go say yen quote Thessalonica chapter 5. 1 Thessalonica 5 verse number 1. 5 verse number 1. Yeti omo de asem. Etifia asem no. O si obienim dako a. O si obienim dako a. Awurade besana ba. Awurade besana ba. Tie ba bulu. Enane mrane de. O si dan. Enane mrane de. Ni dan. Emrane de. Enuanum e. Ehiam se wo twere bra mo. Enti na obi so beye 4 years more. Tie o quotation o si enano emrane de. Enuanum e. Ehia se wo twere bra mo. Ehia se wo twere dan. Ebra mo. Efisa mo yes ya ye nimpefe se. Awurade da no. Ebeba se de orifo ba na jo. Pacho orifo ba wonche obo nkae. Enti ebeye fraw. Na de ebeye fraw no. Tie 4 years more. Yes, ma. 4 years more. Chance happen here. I say. Oh, I can't clear 4 years more. 4 years more. Obiti 4 years more. On TSA. But 2028 year no. Old one. No say 28. If you ask about na we sir. Yes, me be money. America no me penny ya be money. Oh, we ask sabri. 2028. If you ask about na we sir. Yes, me be money. America no me penny ya be money. Oh, we ask sabri. 2028. If you ask about na we. Oh, I can't clear 4 years more. 4 years more. Yes, happen here. What's it? If someone yes, what's it? You will say. Awurade da no. Ebeba so de orifo ba na jo. Orifo ba. Acts chapter 1. Okay. Acts 1. Verses number 6. Acts 1 verse number 6. Ya jin kwa misi ye be ko. What say no sia ya no. Eno mu sia ya no. Wo busa ne say. Awurade. Ebrimu. Wo be fa se sia no de ko preach FM station. No afa no so akwata nkodi mate. Yambe ka we na we. Mo so obra bedu. Okay. Yanko what was sia ya no. What was sia ya no. Wo busa say. Awurade. Wo bisa say awurade. Ebrimu. Ana be say de ahine na mai say na. Ana be ahine na mai na. Oka chom say. Enye mo asam say. Enye mo asam. Behu ebre. Behu bre no. Ana na ajana sato. Adentina. O say enye ye asam. Yeah. So be ye hu da no. Ene mra no. Jana sato. Jana saden. Ato. Aden my brother. Yes, some great. No, we are your matter. I don't say your matter. Who say your matter? Now, when you're Aden. Aden. But so you will be. So you will be. The book of Genesis chapter 24, verse 23. Genesis chapter 24. Verse number 23. So you nyame bi. O se han ba no. Misraw. Chira me. Han ba no. But so you nyame bi. Ana awurade na ba mu. Hwe. No, I say. This video dey me for picture to me TV so. Debi yempewa. Me fan to so da. Debi. Because we kasa ba ko to no ma. Be 3 months krana enko be we bia. E na hype wa. Audio no anya, no bia so nim voice no. And I me mention name so. Oba de man tiase. Amen. Wo me adwini no. Amen. And am say wo be ma. Say we say 2028 atemu de be ba. Ko sign. Go to IG. Simple. Konincha atem de sia no IGP no president na de obi any hodie say na wugidi just adeni besi but wo de wo sign bi krampa to a anya de obesuro fauti kwaji ache simple fauti kwaji ache ma say edu opa na bibi ensia because enne wa a police for bi ani da so yasa obi kra ye agya adwuma obi pre enne obi dwane obi te akwantum dwane aba wo boss wi mu wo boss wi mu tia ye obi passport to kwa otia obi say nyame dia me ya ne school for na gufie no school for na gufie no 4 years obe semoni da so be semoni da so ni wona tonton woni ama no ona mo tonton ni di o akoton ni di we se me di kaka se eye marketing strategy eye niema bi be se du wona nye wo ade so be kum nyina because sisi eye bre di time ni eye bre time na ani
ebi pie akọ ebi abakọ ebi abakọ ebi be yi oso mu ye nyame be ye so mutimi da ne bibi I mean preach obi se me yo wo ya ma be kaw me say ye preaching for the past way sabi ntimi na ne asebo debi ani ajata nche uba na say abeda ne owo be keka go abatu ye wo system ye preaching oba de adom ye confusion de san wotwe aye preaching de ko uba na nse a uba endi wiase so aba uba endi wiase na de nti na sabi mpaduasa obi asabi wo se ye dancing uba the whole world me na what me yes enti wo ya bonsam so mafo oh yes bonsam dancing enti wo huri say me shepu Ghana me shepu wiase oba de manti ase amen obo me nafo a bom ezi enyom na kakra ana wo momudi bomudi bom me nafo dia na abomudi me ngwa na me ni yes so ya striker me ngwa na me di ko me na Ghana baba attack obo enti ma mi hunu say adan na me nkwa enti wo pese ugina me kon na adan wo boy be fu fam ye dia but baby akonde ano dene time dodo time na mo smo tia so dem ye nkan kwaje sam nkyerem na wiase wie mu ye ni ye ka wiase wie mu sam ye teach prophecy kram ye nyawo problem na wie mu nsam bebre ho no a ye to the sia edawa no abetam yo ya o de ko support wo nsam dance ni wie ankrofos dance dem se honhom ben wa dance na e na wudi wuni dance bia wo ti wa no apake asemako e na babo ni enkrofo bi na de bai e na ne am de abeda dai we wi aso na wo say kotu how how ni party won so tie na enkrofo na ba enkrofo na say ya na da kasankwa want me for bible no me say wo be ma na do dia dia say hey ne makosan to enu a because ade ni say do a the all say woni ni sign krata onu munu krata mu da be kunu ebe senda da enti we nya de ni peritro obi a oda fam bi ensu awiase there be simple be say wo dada me say wo dada na da ko we so tuma asase kakraka bi da area anyi ebi pie wa aya be hwe me pastor Jesus Christ of Joru owan wa yira ona moto we ya preso ese okroso moto we owan ko bia ba no o ma ye silent ele ye betiti bi su din sisi unkofo kroso omo ye na hwe nye yi a paki memesi nyina adom ko nwuram se suma kwaji nwuram odom ko nwuram ene ye be ye wei gbe wasi apeja no apeja hye say urade se men kanche say ye hwe nkrofo yi a ya hwe ni a o ma attack it yemla street on the yemla street na pe entempa na o food poison no ide etimi sra GP o ma nani nko na nkwala na ejeje school no kwala na ejeje school titifie no very very serious on be had this one 4 years time no atem de bia ma san krofo be had this one man because enya dia san kwala no o me nkrofo bia school wan ye den ama o mu covid dada ebi ma me audios nkrofo be bre nkrofo bi ma ya tibi pen me sen nkrofo bi nda so obi tibi nye opportunity no so ajai ojaduma o trafie onye aduma biom Tonya dinya yesika nyina kodi e ba kodi ba bia ba je afie nsam enti no obi ara draw ni sika o redo a enya wa na ade beko o redo enya wa na ade beko bi awi asie awie ye ba wo da so pamantade foforo sesen ka sheda da na obi asi aka 4 years anka kan nyanta dada na ka sa o sa pam foforo she masa mom ye di pension nyansa obi aka 4 years kwa so sheda dada na Kadisha na dia kadisha se nka nuana nka hye obi a ti 4 years more no na ka se nka dada na nka se we dey wo kwa so hye so pam for wo bo life obi a ti dem who say oba dia hu ye mo bo on van go se hu ni ma so etu ka bible no a bible ka se mo 1 Timothy chapter 4:1 First Timothy 4:1. Bible nanga first number 1. Achechire factfo. Bible say hifo. Achechire factfo. Who can perfect? Was it way? Whom we are about First Timothy chapter 1:20. Okay. I say whom can perfect? Can perfect? I want children. I want children anyway. Say ebi mu be fa nada honhom. And nada honhom. Me pacho what?
ɔsɛ bɛfa deɛ honhom ɛnada honhom bisa sɛ honhom bɛn wa danseɛ ɛna wodie no ɔsɛ bɛfa nada honhom ɛne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ ahohommɔne deɛn nkyerɛkyerɛ ahohommɔne nkyerɛkyerɛ akye wɔn ho afirigyidie no ho bɛ firigyidie no ho wɔn yɛ atorofoɔ nkontompo wɔn yɛ atorofoɔ nkontompofoɔ wɔn na nhyehyɛeɛ ahodoɔ atwa wɔn ho hyia my brother eti na mesi mi de o bad acts no acts na yɛ kan no eti adanseɛ bɛn na Peter di yɛ sɛ wodi adanseɛ sɛ wosi Yesu ɔno Nyankopɔn ɛmfa me ho sɛ Yesu ɔnyɛ ɔno Nyankopɔn ɛmfa me ho because Yahweh ma no asɛm no tɔ fam sɛ ti mu a ɔmo ti Bible Nyankopɔn Yahweh ma te ase a na adwuma nsɛe listen to the Bible me patch Acts chapter 5 was it Acts 5 sɛ verse 29 tie 29 verse 29 down. Kwaso. Na Petro na small for the boy. Verse 34. Okay. Kwaso. Ese si etie Nyankopon mom. Ese si etie Nyankopon mom. Ese nipa. Ye janem Nyankopon. Na ma. Onyane Yesu a mo sen no no. Onyane Yesu a mo sen ne dua so. Listen to the Bible. Ye janem Nyankopon no. Onyane Yesu a mo sen ne dua so. Yesu a mo sen ne dua so. Na sanua mu no. Na mo kun no. Na ye kun no no. Ono no Nyankopon ma no so. No na ye gimpa Yesu bi se na Nyankopon ye dan. E ma no so. E ko ni nifa so. E ko dan ni nifa so. So safo hene. So onye safo hene. Ene agenkwa. Onye agenkwa. So my Israel agensa chira. So mama Israel dan agensa chira. Anybody fefri. Anybody fefri. Verse 32. Adanse be na wodie no. Come on, Jadi wo chire no. Verse 32. Verse 32. Na yena ye ne hon kronkron so. Yo, it Peter say, ye de ne hon kronkron so. Onyankopon de ma yen no. Onyankopon de ma yen no. Wana wo tie yin. Wana wo tie yen no. Ye ensem ho dansefo. Ye ensem ho dan adansefo. Ha. Muntu mo na mo ridi ho ye. Bi e cobra. Tabium. Mepacha Acts chapter 5 verse number 29. Na Petro ne asoma for the boy say. Petro ni asoma for the boy say. As a see tie Nyankopon mo. As a tie Nyankopon mom. Ese nipa. Since e be tie nipa. Ye jare Nyankopon. Ye jare no Nyankopon wa. Onyane Yesu mo say ne dua so. Onya ititio. Hallelujah. Amen. Ye jare Nyankopon nyane Yesu a. Mo say ne dua so. Na sanua mu no. Na mo kun no no. Na ye kun no no. Ono Nyankopon ma no so. Ono na wo Nyankopon ma no so. E ko ni nifa. Na odi ne ko ni nifa. So safo hene. So nko ya sa osafo hene. Ene agenkwa. So my Israel agensa chira. So my Israel dan agensa chira. Ene boni fefri. Ene boni fefri. Verse 32. Verse 32. Na ye ne hon kronkron. Na ne hon kronkron Nyankopon. Onyankopon de ma wona wo tie no no. Wodi amaye wodi ba ne dinim. Ye ensem ho dansefo. Ye ensem ho dan adansefo. So di pe bia nsa chira na dwene. Yes. Ye me kan chere say 2028 atemu de ba. 4 years more. Dabi. Inja sa nyede suma yin. Oh no. Menja ji obi awo. Dabi o. Inja ji obi. Ti wa wutie me fe na wa ba sisi ya no. Ti asem yo kai. Last year wa kasa fam ho abi. Living Yahweh. Yahweh ni no. Otro cheche ni no. Esu nyansa ne. We odi na chibia okogem. Yenna Me ka kiro. Obi a twam. Ode kokokoko. Obi a wo yisu edi Yahweh. Okay. No odi say eso Yahweh so awurade okogem. Na chidifo nyina e be hye wom. Atemuda me na me ka kiro. Yedi oka group na e be so dey tie awurade na ho. Okay. Wo so ni oka ho. Obi o yisu Yahweh e very serious. Yes. Afe osie nyansa wa hwa tie nyansa ube hu ne me be yo adidi ni pe Yahweh living Yahweh Yahweh what are you telling us? Kutremero. Hallelujah. Amen. And I'm assuming my point is so be tumbo. Because they say on the point if you know it be any problem here. Me problem na say mpacho honhom ben ho adanse na wodi. Yesu ono ne Nyankopon eno ano. Enyo ono ne Nyankopon eno ano. Ba hwan na si be ka kire say 2028 atemu de ba. And the woman will be just school say school soon in faso. Okwa we waste the time. Na nkofo akogu ono.
na awe nkrofo bi egu omo so omo ko heaven that's nyankopon ti sabi wo de nyankopon apa we yin ti we mu anti na obefa we mu na obefa ma ko heaven na oba de adan nkrofo bi ya ye tuma wai bisho video ni na ya kwa enti ya we befa kwa we ya kwa heaven jame Debi omo ka asem na ato no so ahye no utie me na mo adwenya sharp yes who be one dance na wudie me se boti Ghana me de me kutu quotation for dance for no so dance for no kwafo no o dance for na bible kan wasem no mpa cha nya kwa we ya debi omo ye two o se ne de na ba ko mai ba kwa yira ba ko salad ba onu nko na ye adwuma no anya no kore number 2 dance for no ye adwuma 3.5 years o papa o ya aburu 3 years o ko 4 years o dance for bible so be ye adwuma 1260 days which is 3.5 years na yakunu na wawu owu nso so ani fun be da bontene ye nsie no be da bontene sa na ni petwa wan hia sa and no dance for no bible say 3.5 years no ye adwuma no o de how be ha wiase o be ya mo pe no ya mo pe on be to surum nsuo to sata mi nsuo to ayi ro no ane members ama last mo dwan kwa asore bia nko ama obi nyama osu echenadmu wosu se nsuo ase ne niama na obi atemu da ba 4 years nsuo fa oniama na ayeden oniama so na ete oniama so na ate omo o to mi se odani nsuo bi aden moja amamo di achemu se na achira mo na pacho se no dance for na dwumate brebe no beba no dance for wa late wa late papa na face wa se di nana broso wadi nana broso di wudi eti wa ko to quotation go and read the book of Revelation chapter 11 verse 3 me na me read no ye tie mo ye kire mo akire na me kire ma kire no me ko the prophecy ni mo me ma the original way no answer no krampo me the two see on better because nipa na no dane de unya ye pe no onya no kwani free wanu pe no be odane na ko dane no the master topic mebo a this one abiawe apan hontoma oh yes am odi this obadi awe so ebe kasa papa because on transmo bi ntwanto anya den wa set trokunkun na to kan the book of Timothy 120 okay 120 and for be ye bi Paul time First Timothy 120 omo ye bi Paul time second John we are about second John chapter 1 into about asem okay was wo mu binum where sound for we life we binum any himinu and ni hwan himinu any Alessandro Paul time ame yi wo mama Satan Bible say onyankopon so we yi wo mama dan Satan we yi wo mama Satan so won twa maso Satan bet let us Satan bet trauma Satan na yom sa o Satan na ye wo sa no abubu say omo ye nya ya oba de adwuma daddy na omo akwaso anka bususam Bible say etinu uba say din na ne ye frawa o say o ma ne ntrase nkoso no nka dan abususam sa nko kebususam sa nko but on because kan second John 1:7 verse 7 was in adafo bebrabe wiase aba quotation me kan me de we are not Mark chapter 13:32 okay because where in adafo bebrabe wiase en adafo bebre abadan wiase omodo so we ebrem ya kwaso no ma adwenya sharp yes in adafo bebrabe wiase won pam nkase omntimi pam nkase Yesu Kristo abahunam ono adafo no sani pakuni ya dadafo ani anti Kristo no oye anti ono si wonu mom je brother hey if it comes I know me can no me boy name no sabi quotation about when you quote no me can Messiah okay the book of John chapter 1 okay John 1 verse number 41 was Andra and who near Simon no catch say ya who Messiah no kwa Messiah twas why and chira say Kristo no yeah
obadi ya we hu emobo amen onfa ne senka amen Yesu Kristo ya so mezi ankasa oni okosubura nso koto oba no oba dwamanfo no okoto no ensuo no so oba no na wawari bebira na ya so mezi aka na yinta sam chen Samaria ni ba no the book of John chapter 4 verse 25 also oba ni bua se oba ni bua ka chen se minim se mezi e friend Kristo ni ba mezi ya ni e friend Kristo ni ba na so ba ono be chen no nyina ono be chen ni nyina Yesu se Yesu ka chen se me ka sei me no Mane Messiah no. Me na mchogu babu no. Me a printing press. The Bible na kasa man read name no asaba. Ama we translated one. Yeah. Nada fo bebrebe wiase. The Bible say nada fo bebrebe wiase. One pemu kasa. One timi pemu nkyem ye hu the read name. Yes Christ abahunam. Nkyem say ono ni Messiah no. Odada fo ne. Odada fo no. Any antichrist no. Antichrist no ono onim no. Verse 8. Kwaso mo hwɛ mo yiye. Na mo hwere de wayɛ atuma anya no. Ye manya no. Na mo munya katia mo. So bi be jai asori bi akwakotra kotono wan dey. Atwene. Owi obesu gu ne bra na wabrochie so. Kwaso pa chese obra na bra da na temu de ba. 4 years. Till say the ono sharing dance and they be started to omodan. Chese so nimfa so usia enye wenti woton. Woton wasika so hye ho. Enye di na abedi. Obedi. Udi aso say wi ase krado we nyema bi ye be lokolo nya bi one say incrofo nsem ya keka to ni and we no dey support ni nsem because we beto we say fe no aba e tu ba beto san nsem we wodan our system ni mu dada we beto san nsem we our system ni mu dada obiara ofom Bible so obiara wa dan ofom no tra Kristo chirechire mu no tra Kristo chirechire mu oni onyankopon na yo tra chirechire mu no tra chirechire mu no ono wo agya no ni dan oba no oba de mi promise amen on shane ma amen eti odofo wutie me na me so bebre Bible bisa question yeah so honhom ben ho adanse na wo di Boni kasa o. Kasa. Boni kasa. It will can the book of Jeremiah chapter 13 verses number 16. Okay. Jeremiah 23:16. Verse 16. Yento about that. Okay. What's he? Sasa Friday sini. Sasa Friday sini. Muntie di fa wo hye mun komo nsam. Wo hye mu dan. Nkomo nsam. Wode mu kwa hohodiem. Wo se we yi di fo di na fi no no di dance nya sha anya no kore. Yeah. Ho di fo tro fo pa. Eno a because we shall come now automatic we di fo. Yeah, no dear. Because we see ye yache unko na ye yache la wo. Nya me kae. One okay. One okay. Tie Bible there. Was wode mu kwa hohodiem. Wode kwa hohodiem. Was wakoma mu ani swade hu. Omo akoma mu ani swade hu. Efie nkonya fa no. Efrem ye ruade no. Efie nyankopon no so make diet. O make date ma yen. Na China for betin da ben. Yes, 2028 no. Na say me hu say odi a friend say ka bi ade a kire nkrofo bi say nkrofo movie o. Movie. Movie o pa kobo on YouTube na we. O ma ye movie. And no de caption na o ma caption say no de aye blind cars. No ma caption say end of the year 2028. A film. Na de be na nkrofo ba hwa o pa ko film no. O pa o YouTube. Enti men kasa wo na wakasa na obi akohu sa we no ye film si abrofo kra o si abrofo kra anya no kra ye film and o ma bomod o ma act film no ma act and o ma tun din end of the year 2028 and no caption and no dey and no caption anya film ni title kra no o ko bo film na anya film ni title no o pa me se o pa ko YouTube na ko bo trofo Dancing back ready. Who better do what we didn't want to who by a dear fan was saying when he must have ma about dear ma sit a best of a quan be to yaw 1 year casacho. Now, Mr. Be bread as a yaso no yapoya cat word that. Yes, many alcohol, but few are chosen. You know, one baby, you know, and you to me show be said, wanted you make a be. Said you be won't be shall be when you be said wanted your work and I said, but you were bad here or tear some now or there be ya from quine. Any bad so. Cause ye boy a bra. What time you can't say at Temudaba. Poor beer and you won't share die day. At all. What's simple? What's simple? Who won't be Christian skiwa. Young put the book of Acts 19. The part of verse 13. Get to about the assembly. Skiwa, my bass on. I think for back my 7 B. And you da for comfort. You da for comfort. I want no chini. I want no chini. A bit of simu.
so omukoka esi omobo se esi omobo nkasa from ho obobo wurade Yesu Kristo din wurade Yesu din obeka so obo wurade Yesu din awo honhom so enso okobo honhom so ye ka Yesu apart kan won se gum so Yesu din na ye adwuma sana Satan laugh ti o tie you dani sofu pedis kewa ma ba so yin ana wo yo sa de no o se nkola bi o you dani sofu bi ne ma ye friend papa ne friend skiwa ne ma ba so na yo sa de no skiwa the master bi de kodi se adwuma ana honhom de bu ase ana honhom ne ka che mo se minim Yesu onim Yesu 1 minim Paul 2 namo mo ne hwan no ya sembisa oso onim Yesu minim Paul onim Paul namo ne hwan no mo free eti mo hwemu ye papa maame a wote wo mo wadwe nya sharp yes. maybe san say wo ye hwan wo ye hwan ti obewuna mu na me jedi mani me yeja wo ma be ma bonsam bi tuja di wani mu a tija ne be shemu a Yashua na zemizi adirim ene ye kasa che ya we ma yes so bade mani so na ho amen tie ba no wase pa na umbode bu ase umbode ka se minim Yesu minim Paul na mo so mon han no moni wan ne pa umbode wono so no kai oto so mo so oyo mo pasa enti wo gro no kita passport obetimi the passport na yi bibi ya na ka se ofri nyango what you say wa yen sanchen ma be ko to Bible say Adanse for the be yen sanchen Ghana won't be 2 years we baby you as you do atio atinke say agita agita if any should crebe to you group I'm telling you about the Vanessa and wo mi adwin na be nkasa me po bi dan there be you le minister temu da e be bampo frim yes beti baba ne yeah but onyankopon ya we pese o kire say omo obi date debi etu ko she date pe nyankopon say nipa nya den ono nya no kwafo nipa nya den otrofo Deuteronomy chapter 18 verse 20 na so D4 it was so D4 abema ne ho so obema ne ho so aka asem bi obeka asem bi medimu ewo nyankopon share sa wonye den onka meka any do abeka so nyame foforo bi dimu so nyame wo titi ayi ha na bi say hu be wa dance dey na wodi topic ni o yes o se obeka so wo den o nyame foforo bi dimu nyame foforo bi dim so di fokuno sa o di fokuno obewu to ashe dey condemn nyame e ba be teach na chawo ye nye preach nyame cheche wansa o ye ba be cheche what bible be hey ya wo ba di ni din o ana bible we atransit nyame ayi den ama o it is so common baby and you what you say who now my friend say Hebrew in the crowd is here hallelujah it did obe unu so hu about the gini say yakasi nyame so fo a ya kan ya mayen sanse yakofa nyame ne dia be edin no e dia mayen ade ase edi enya wo bonsam nitifo dabi enhwe da ma nyame bi nsin chan nyewe because who kind the book of James 1:26 James chapter 1:27 First Timothy chapter 6 James chapter 1 but of verse number 26 yeto omadi asam wase so obi susu say nyame sumuni wa to tachema na reka ti wase ye de nyame abeda no kre nyame na bebre wonti wangasa so firi na ba wa so condemn wo say awurade mom awurade so wa sabi so firi soro be ye awurade so ye twi domestic aya na ye aduma wa be je mom adi wo nyame so pa wotie na hu ni fi ya say fo bi wonu omunyim say we ye translated omunyim etu gbo din na wo de asem shapo ano no wo tie ba po asem na okan ye no waka woni atranslate ama wo eti yem fa no mfa nya adwuma very good eti enhedam ka woni bidie eti bible na crown ankasa ne kan wo kan ya say wotinye bi ase eti obroni no no tra wo fa holy bible new living translation new American standard you over be for the preface oba kire say who say ya try lord the meaning wa eti obi wo kra bible no be na Genesis chapter 1 on ko preface ni ko check say then ya kire wom your footprint wo
ya hyehyɛ saa nneɛma no nyinaa wo obi wa saa ne me church kra oni ya wontwore bi wa quotation bi gugu ha o kan English Bible and asɛm bi hɔ no mo a waka wɔ se wei no no translate ma no ɔno wa ya de na ma no hyerɛ mu o sɛ edin a sɛ kamili hyɛ hɔ ɛyɛ sei when ye kɔto hɔ de ye yi free mu di ma no enti ye di wei na hyɛ hɔ according to mu sɛ de ɔpɛ sɛ bɛyɛ den o kan but this the original den name obi nsia ɔfa na ɔkan a no obi nsia dabi yalla obi nsia dabi oni sɛ obi kɔ bie ba oni sɛ ɔkra nka baabo no do ɔno kotu copy no akyerɛ wo adeɛ n'ani so sɛ wei no ɛnyɛ original one no ni eti wa ma o copy eti sɛ na mbɛka no otwi mu eti mu ka no sɛ otwi mu a sɛ na ɔyɛ ka sɛ kɛhya ha oni baba bie wani masa kyɛm adeɛ so ɔba adeɛ ba adeɛ aseɛ amen obi wɔ kora manya ka sɛ kɔbɛhwɛ kuro wɔhu baabi a efe na mbɛpɔ efe mu kurɔfo bɛtiatia ɛbɛfrɛfrɛ apɔstɔ yifa ne ho nyɛ baabu bia o ɔba adeɛ mi yɛ nhyira pɔmɔ amen efe ka kɔtɛ hyiri yankɔ wɔso onyameso pɛ ho te nyameso pɛ ho teɛ ɛho ne fi ɛtɛ nyankopɔn anim ɛwɔ agya nyankopɔn anim ɛne sɛ obi kɔ wisia nyameso pɛ ho ne fi ɛwɔ agya nyankopɔn anim wowia no asa ba 127 okay ɛhɔ 127 aba wia no kɔ Timothy okay sis yankɔma wonya okay serious wia no akɔ first Peter chapter 1 verse 6 verse 6 no what say na onyamesom pa abudwo wo mu ɛyade nya kɛse verse 7 verse 7 ya fa hwame wiase na so yɛmi fa hwemfiri nkɔ yay oba de wu yambo amen o mi enhira pro amen first Timothy 5 verse 4 no verse 4 na so okunani bi na o si dan na okunani bi na so okunani bi owo ma ana emanana wo mu nsi onyamesom pa o de yɛn fɛ no nto nkyɛ na be pese me kokɔ nie me be be drive ya dia kodi ba bi kura ye bi sasa honhom be ho Adanse ana wudi o kan the book of Galatians chapter 1 verses the Bible na nko Bible ngasa Galatians 1 verse 6 yentu abo ade asem ekenkan say unye serious Bible ngasa wose yentu abo ade asem wose eye me won say Paul say eye ne won say motum ho ntam say ebi pa na kasa bi se bi mpaduasa omu nam kwampa no so pa o anto o matwemo kodi san ko efidu ofram Kristo adomu moko asempa foforo bi achi enso enye asempa foforo bi a ko mo anya asempa foforo bi nsem yo kekai nemo ya keka dada eye ni pe bi wo hono mo ni pe bi na say ta bi a wa ba Ghana wo hamo on be hanipa wo pese wo se Kristo asempa no se dia se obo ye ni pe foforo bi o ma dai onye surunku bi a o aye sa na da spirit na dai efie oba no so yo bi wo de tie na se empo yen tie audio na awurade aba awurade be na aba no awurade be na aba no awurade amba wura manim amen baba ni die sa awurade aba ni die adio mama ne nyese Yudafo de ani bi ne de na anye no sa mama ne nyese Yudafo de ani bi nyamesom ti ne man na anye sa ko bi ono mintie awurade o manim amen awurade amba wura manim amen baba ni die sa awurade aba ni die adio mama ne nyese Yudafo de ani bi ne de na anye no sa mama ne nyese Yudafo de ani bi nyamesom ti ne man na anye sa ani asem papa mi wanwa sama twemo ntam sai twemo ntam bi kodi sa we achi efidu ofram Kristo adomu no obi ko so ni papa bi o moko asempa foforo so we ya awurade neso anya asempa foforo bia bi bia o nya awurade bia aye ni pebi no ha ni pebi na jeje mo dada mo wo peso se Kristo asempa no se Kristo asempa de ho ni mo nyame ma ono na se empo yen na mpo pos o mu mpo ana obofo bi se ye jire obi si we safe so ofisuru be kase ba foforo bi ka chamo oye 2 witness oye 1% den ya wonye Bible say wonye den because nyankopon ya wasuma ne man ba hallelujah on be able say you debi o o debi ha sɛdeɛ ka ne kane no sɛdeɛ yɛka tetebɛ ne yɛka to wɔ no saa afɛ ne yɛka biom sɛ saa biom yɛka sɛ yɛka biom sɛ sɛ obi bɛka sɛmpa foforɔ bi ka sɛmpa foforɔ bi ɛka deɛ mogye yɛ ho a sɛdeɛ yɛde ato wɔ yi ho a ɔnue sɛ nipa ko ne yɛdɛn ɔnue na afei na afei ɛnipa na mpɛ sɛ mehyɛ mu afa nipa na ɔtwehwɛ ɔmaba no afa ana Onyankopɔn
see obisa kwase crowd no we ana say Yakopon obedi no Adanse na me hwe se be so de penny ni pa na be so mani se me da so me so de penny a wo so opese wo ye de obeche crowd a opede obese o trend a ene na me Kristo akwa Satan asuma 2%. Yes. 2 Corinthians 11. Verse 13. Say any pay. When we are smart for true. When we are Jumaya for one more than one way say Christ smart for. Was a new one. Every say Tanaram for you are not Timothy. What you friend say when Jimmy daddy. Say Tanaram for what done was a high before. No say high before. It is an assume for Basso Adanse for you. I'm more than one way say 3 years for. O you be no boy nyame bi o ye nyame eh nya de kase biara e be wie won said you won matie me patos Timothy on Timothy chapter 3 me patos verse 9 the Bible next one ko ni bibiara atamu da no se 2028 won ko ni bibiara ko ni bibiara o mo jimie 2028 no o mo jimie ama no mo jimie e be dade de pani nanim na fa atoma Adanse sam atoma na fe obeto na nsem ena so hu san gbase be ka no no fa kwan bi so no afere hye mo timi na me see IGP man ani na ho na bi si Uganda bi si so countries ni bi yes ko fan ko fokugu kwayam later o ma hu mo awie ye ko so ko ka so mo kwanhia mo ba bi want to mo sa kwaji muram ba bi ahena eni gbase be ka no a o hwa mo hu da bia Satan ne kwan no ebiesisi there say question your question no atem da date na eba date na kwala na jazz school penny also waje na juma de so no jimie no jimie kwa so kan 1920 na okay the book of Proverbs chapter 19 verse 20 you talk about the asem the 19 Proverbs chapter 19:29 19:29 we are Proverbs chapter your friend saying 29:20 okay what says your temo mo fedi for what says your temo the other am fedi for any mabo am kwasiafo achi beka no say no tire so no use word say tribulation mu well Bible na mutimi si dazes an yanko Proverbs 29 verse 20 that's my 20 no who no the power pre I want in some we are Proverbs chapter 15 verse 21 okay what's who no the power pre want in some the power pre want in some bi gidi that's all person you o person fading time and that's why am kwase asene no and that's all kwase adai asene no why system cause na no asam ne bebu an for yes opre no gidi na ba nti say enye din ebedu no opre no Bible say obia oye kwase no yes and that's all me cause ono kan say bia am an ho me kire ne da bi oba de man say amen to so hu oni pa opre no won sem bia wo kan wa that's all ma kwase asene so okwase adai ene ye ka obi say me quotation na mchogum me printing press na say bia atwa to na ga say en kan kire info Proverbs 15 and wo ya anya atwom no so atano da kwesi bia bi jim asemo but dem fani say amen who dey kasa bi anko Proverbs chapter 15 verse 21 ejimisam was ejimisam eye ni jema do oni tire jema do anya dai oni tire because do oni tire na dia bi kra okita bomb kra oni se bomb de kra no e brasini yansa no say ejimisam eye ni gie e ma do oni tire e ma do oni tire ji so bi shiba de dai efiri ni nsam okita bomb na ototo ade so be blase na hunu ni pade hunu mo obi o ye hunu ni pade otere na ne nantie Mama nya twuma ye life oba de mfa tiase mra o mi enhira pama amen hu be ho Adanse na wodi hu be ho Adanse o si onyankopon atemoda no ebeba se de owifo ye den enti enya de obi enim na obeka chem say 4 years more abeka 2020 mam 2028 ni bi okay am 2028 no am 2028 no me bie mani America no me pen ya bie mani o wi asesabri 2028 wi asaba na wi sa yes me bie mani America no me pen ya bie mani o wi asesabri 2028 wi asaba na wi sa yes me bie mani America no me pen ya bie mani o wi asesabri 2028 wi asaba na wi sa yes me bie mani Jeremiah 28:15 okay sa de bi so Jeremiah penso me see Jeremiah me see e wo na maba verse 15 no
What's it? No differ in my catcher. O differ Jeremia catcher. O differ Hanania say. Hanania. Hey, Abranti. Yeah. Eradin Sumawo. Now one man. Why they? One man, Mayamani. One man who be your man, Pebiade. Amani. No do I want to a trosso. No do I want to a trosso. Who be your man confound the mark to a trosso? I was so many that's all. And it's already seen here. It's so bad. I was here. Maybe 2 affairs as one cassa every 2 months. Nyakopon will be because at Temuda any date now with my chateau. No, I can just say 4 years more. 4 years more. 4 years more. Yeah. I can say, oh, I can't clear 4 years more. 4 years more. Yes, I can say, oh, I can't clear 4 years more. 4 years more. Romans chapter 11, 33. Romans 11, verse 33. The whole world. What's on Yankupa? On Yankupa, your cousin Yankupa, or Choni property. Yes. Yanse Kran will be uncredited in the property. Or see, Sam Yansano. And in him, dear Bunua, and only dear Buna, Yankupa, Padia Mudonibia. Bible say, what are you in a table? Pepe, Obia, Pepe. Now, what do you not quite see? You say, you have a power come down. She shall move down. Why I won't ever get when you go and you know, Tibetas and Yakupo, Mudamunim, Quania, and I said, what am I in foot for? Why you quite in foot for that? When in the Benin go to it, no, or the Abbey will say, why you're dancing into one of 1 day. It will go to Babuni di Cremu. And then one number you do one say, I that's over Jimmy for Bishop Checker, and in Antonio on Casa. When I want to so be because Pobia pen. Okay. Also, Aquapam one Sinibia day. I say, on Casa, or the Jolly. I just about queer silent about Casa. Hey, see, tired bad. About the Amen. Omantias, Amen. Yakutunipa. How? About the infantias, amen. 1 million sharp, amen. At the Bible, that's more can yes. You are my warning. Yes. Warning, no mind with the book of Jeremiah, chapter 23, verse 25. Jeremiah 23. Hey, you come and give for my listen, tired. Verse 25. No. What's it? Matilda, did for our meditation control. What's it? You for a did for our meditation control. A did for meditation and control. And control. Masuda, 1 2 Masuda, 1 2 Masuda, and consider Bain. Consider Bain. I will do for our car. For this, I throw to wait on say on sham come here. I am come. Yeah. Come on, my event. One my date for being a car. I because I sham come. One my date. One my date. Say 2028. Now that calculation now. We are mistake again. Yeah, Yahweh Humamo. Amen. Yahweh Humamo. Amen. First 2000, second 2000. Calculation. Now they oh Yahweh. Hey, cut and paste. Omadi Humamo. Amen. Omanti asem. Amen. Yeah, osofu Eliom. Yeah, me ko commercial break aba. Yakwaba. Mama kasi ni achewa. And the dear was a son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shall coat. Defend will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isoya dosu die Yesu Aji Trosem nebe timia mayati Yami asipa
Nyamiya kwainwa ewompa se isona dosupa ensu echinye bienimo ampa ensu ejidifo Yo krom su koma ye huka akane no na ye ni muono patada ya shishe krone chiwati akane no na ye ni muono doso ni sebe na busama so chimishe penswele wajenga brini kobi kaweni na she akane no na ye ni muono inaje wajisi kansa na wafaya tobi kona kosa ya wasisa wafadie wawewe dunia wati ebrena wi aduominia ebrena so jidini eyedi so ni afupo ni chosem sia yedi be nyame adwuma no obisi ya sori bia ya sori wati oka wabwa enya sori bia na ya sori ojidini na yese osofu achi ekreni munusu afre na safu menina todi atu wenim se wa we yare no bra ye kreye ni munusu na yare ba ko chebia mani parin sinsan bra beja kwa chene juma be boye nyami memu na mane afe bia kwa chene na dosu enye na dase mini atrose muni kontomponkwa na mimanye diempo asori bia ya asori anka anko konfura so dem kwaji mi so memfri osofu obi ho ekowie chenye ngwasia Asante Enterprise, Wada Benjamin Asante, a sweet news of Sunday Radiacano. Udia ni pretunyu menche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyu manwa na bachire. She na se unyu manfenya miya kwanswa. Echese saka wasofu wani mbuwa na bebwa da sameni na kwa. Ai she tonton poni krono na beboni pamba. Echese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam. Wama nyami meni maguwasi wabunsamenim. Saka wasofwa ya ubedieni ya ubeshenti. Eni yasieni mwenyam. Uyafuti na untimikano krene. Wacha safu menyi nase nyamisundye nwani akuma intadia wabebia wanshe tinyamia sode mupata di hununye she wanyamia sode mupata. Hallelujah, hallelujah, amen. Yerobari awase ena topic no dofo so wati humbe ho adanse na wudi because ya jinkwa ya shomezi aka say onyankopɔ yɛ honhom na wana wɔsom no ɛso ɔsɔre no honhom ne nokorɛ very good enti hwan ho adanse honhom bɛn ho adanse na odi Bible so akyerɛ on the book of Acts sɛ ɔmbɛdi agye nkwa ho adanse yes very good Bible no so akyerɛ yɛn enti ɔdɔfo wutie me nɛ so be ka kyerɛ sɛ atem da baba 2028 atem da betini aba but me pese me ka kyerɛ sɛ ya sɛ obi hyɛ die tikura mpo anya die a betini aba da twedi ampon yawe me ka kyerɛ plane o mani pam be ye ebe kansi so dabi ade odi hintaye ande odi hintaye anu a kyerɛ sɛ de ade ne suban yɛ ɛteɛ etu kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 na wa ma headline no anu about this wa tete Bible 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 obi anim da ko a awurade bɛsane aba na ɛna ne brane deɛ anuanum e ehiam so ɔtwerɛ maso ɔtwerɛ ɛde ɛdɛn ɛbrɛ mo na sise no obi bɛbɔ date
ehia masse wo twere de brayen if some woman ye that say me shows ye we bremu e dey say ye we bremu a enema bi show say we bremu ye we dey Adanse wi ase kan ho bom enema wodo eba nyina e dey Bible naka sa na Bible krona so ayi aka otrofo so asama dey ato yeah if some woman ye say ana wo konfo asabe mpraduasa obi awia de no okonfo na nkasa se twa no pai krofo ebi se bi okonfo no so die mu ye chese no no so tie mo okonfo to wo share ko be se okonfo ne den awonim ti Bible woman ye say o se mu we say awurade da no ebe basa de oyifo ba na jo o se wa mayen sign o se be basa de oyifo e den ba na jo na tie se de Paul kire mu ha no o se be basa de oyifo ba obi so anajo yes tie na ese mbofre mu ade wo de tie Bible ebe basa de oyifo ba na jo be basa de oyifo ba na jo na ebra ye be kasa enti ewiase niema na omode be ye wiase no ye wasum gye de hodo wiase be ye de e ma wiase kra nyipa kra no o ka so ma ginyango pogredi o so nyenan onye nini wiase prepare sanyema wudo ni nyina na kwamu edan aba ebra be kasi wasumdie ebra ye be kasa ye dan ye wasumdie ye declare what as international year of peace ani hotoro wiase sabredie wiase obi agye to se be bi wiase adunie no asabe o kaso obi kransa kana jo wansa kira na dwene no Bible say wiase ni gie ni mu no empofrimu ani o se be ba wo so ye ni ba dan e be ba wo so o se dan empofrimu etiade ni ye empofrimu ade aye frau eye frau odofo mesraw bebre ya Adanse dia ye di ye date but obi kremu so ye nyame bi an wa be wiase enti Israel me ye nyane se Judafo de no na se Judafo de no ye no oh God me patcho ba audio de biom Bible say wo friend say duana ba ene de be bia ro ka unim kran kasis ka be kama sam dabi me dani bia enu kasa enkofa se asede ne yemre nsem de buru aburu wa she bites woni dem okay adwenye ho ya oya adwenye ho ya ma se tedi kobiom se be do Nyankopon me dani bia enu kasa enkofa se asede ne yemre nsem de buru aburu wa she bites woni dem okay adwenye ho ya oya hu we no mo kika chiri hallelujah amen ya roba dia si amen so ye great thing Ghana kra bo si ya no aya hallelujah amen we say do everybody dey we dey akro o free down aya o free me here no free hey aba wa asma o ka ko wa no na me person audios me say bebre wo but me yawe ye madomo a me to mebo ade bra be ponche oba de man ti asem amen abe obehuru busu edua mabro ye be ma yuti oba de man me say ade esa wo ye nya anya yo dabi o se bi wo si ade ni besi go to police headquarters fa anko gyan se ma shemra to 2028 because aban wo o bibi ye be election so ai mamu som ko sieska entini mo ka go ebe wo dia wo se nkro for mamu nkoto aba we don't have problem we are sick we ye ni problem but orofo onua bra me say kwasensa ni amato say ama because me say but I am life I see no edi ama Ghana fo nyina mbom enyu kwan say ebe obi di mraba kwahya ne nsa wasan ato dada edi eba obi akọ atemu na be say ye nyina na ma di amadia Ghana fo nyina mbom system ni mu nko adia ese wo mom na system ni kire oni amam o kire obo so ye dem abru million ye nyina e babo ese system ni kire wa ko system ni be say o yanko old one 2028 ti asem na ma 22
28 we are na we sa yes me bie mani America no me pen ya bie mani o we asesabre 2028 we are na we sa yes me bie mani America no me pen ya bie mani o we asesabre 2028 we are na we Yes, I play. Oh, I can't clear 4 years, man. 4 years, man. Yes, I play. Yes, me be money. America no me penny ya be money. Oh, we are Sabre. 2028. We are Yamana. Yes, me be money. America no me penny ya be money. Oh, we are Sabre. 2020. The book of Isaiah chapter 40 verse 13. Isaiah 40. Bible Nkasa. Verse number 13. Yeah, crying out dancing. Yeah, my Bible not done in Wadi. I know it's already home. Why? And now, also better ready home. When them say who by what dancing ye, who by church him, I dear woman, Samna, or young Ponku to see, or Buffon in him, or being him, or banning him. When I was a whoop, what dear, yeah, actually, I don't have problem. May the Bible no, and I'm the discipline. I know it's already home. And I'll bet it ready home. For bang. I don't money who are the end of 2028. On the one that twitch now. When you I know the Bellum put to Egina. No money who will be a dear near most or dear Hintano. No church and a church. Why are you simple? Debbie. Huh? What's your giving buff frow? The Bible bloody Pebianing a day, and also Pebianing a day, and also being preaching, I will preach here. So be sakana gini fedi ya on. When ma cry at when we buy ya dano when what dano what dano everywhere what dano every bone ho on carbon ya wasam ummom kra na we sign crofo de about the advantage am. I mean condemn say me I don't have problem about 10 commandments I condemn because me no me obi amesu me no dia ha nje ho de me person me dia ho be problem ko because who cassette yes abata me so cassette yes I don't have problem e di me ho de me ni problem you know say o cassette Yahweh ni no no once later so them who audio no ho one come say Yahweh no ono anye awurade was wo kro na was say who audio ba ko da say Yahweh din Yahweh ni bosom was say teaching e da ho so say ye ka Hebrew kasem a awurade na ye Hebrew name ya dane no wa kro na audio no so ho Aden. Ana why confused? Dancing why confused? To ya no ti so quotation no say you waka fe dey no krepe or Daniel about track ni or Daniel dancing ya no about track ni sana so for bi so kwaye ono contradict no na say so for bi di machi can say yes kra wa masu on kra me sere pressure pressure oba the advantage here maybe ela ni kra to because baby adu there papa be ela ni to what there adan eti bi saw odofo obi anim da kono o se beba pofrim beba pofrim preko pe fraw eba ye no ano fraw 2028 na mo we je school no yen me church members at ya ji oba ade adi ene agi ba na die ene ya dey som ye boy ye bra ye bo me come adwuma me member so come adwuma obi aye na adwuma said ye normal work na ye na emom no ye boy ye bra say e bo china krampo a we are ready ena temu dan so we gidini na wa jibabu na di na ni se ukita no kora no nko ade a gitu bi say atemu no emma ma trenefo ntienso ba ma de boy foti di onum wi do te bonim ani ye katwe so nsakradwe odansi ni su nkotwe san nipa no so nsakradwe ko se anso so no matwa kra on audio no ho pa me ba patre so a wa nsi anso man sa to no okon baby oba de mfanti asem ra the bible na kire ya temu no asem Matthew 25 Young Matthew 25. Okay. Matthew chapter 25. Verse number 13. Yeti oma de asem. Tiezo no beka no. Wasi. Enti munwen. Enti wasi yanyan. Na munim eda na edonko no. Yenim eda no ana donko no. Wa kwetwa je say afini de obetimi ehunu. Ba eda no mum no ndi de wo 2020 man brother jai.
na nkrofo je shem ko me bra to wono ti ko komu abi mu ko social media ko pick nkrofo ne ma bi no me say sa we na down e film ano my end of the year end of the world. Oh yeah. 2028 e film caption no me caption o ko hwe film na o ba o mo ye say de be obi akọ hwe say film no edi no me dia blande dance club sini twafo ni bi obi ye bi sa di film no we no me dia blande enye wasam na o kan no the church members say mama dwen sharp oba dia ya we wu ye mobo say masam na be kai abrofu bi ati o preach brofo am wa branding the car 2028 Papa dancing was a high any day ya niam bebre e wo honum edi obi caption kra sa ne ye wo Ghana di Adanse for no sa na betime nya Adanse for so baby e ko so bebre Bible so meba Matthew 24 verse 3 24 verse number 3 what thing go be boss one the share for the banichem one fa baby ebe kan say catch yen da be na yen be yo yen be yo ba ni wi ase wi e won sanchene Yesu bi ase won say mo hwe yen obi anada nipa bebre what di mi di ba be ka say mini Kristo we ka say o mo di say o ye Kristo no pacho jao na pacho bo o say radio den aba bo tie audio no tie bomba me radio o manim amen radio aboro o manim amen wabani die sa radio abani die adio mama menye se yuda for die ni bi ne die na anye no sa mama menye se yuda for die ni bi nyameso ti ni man na anye sa amen radio aboro o manim amen wabani die sa radio abani die adio mama menye se yuda for die ni bi ne die na anye no sa mama menye se yuda for die ni bi nyameso ti ni man na anye sa oba de hu ye mobo amen eni be ni radio o manim amen edi be ni radio eni be ni eni be ni sa ye ni so no eti na bibisa kwes adidi na so fo bebre o Ghana me nko na wa attack me dia no wa hu no wa ko adma yes very good amen me sume hunu oh yes oba de hu ye mo amen me sume hunu Satan we unity by what you say nyinam be hwete yawe emem dan on high before say 81 kasa sabin predias quotation na wan eye revelation na ukrem ma ho no so ye dancing ni unia no we waka kwam but me say enya no kre prophets na da ho no enya ho kra nam kra kasa asem na da ho tra me say sanka me de to wa me member bi enim but minim sa kwa we ni suban o teach you obedua no asa dane no na for dia be kasa oba dia man ti asem amen aye preaching efforts nsuo awie ye can last we kura e fe na this year be kama asem nye fe no akofa ba etu Adanse for ba da na nim unim da say efforts come and change your teaching my brother Satan even now ya kan sem be bra fa wie sem utu so wo contradict to ho ni ho sana men kama asem no mpo na we ye Catholic for the ba wa peki bi uya no asa ba se oni ama fon so ma asade na wo hye ne ma no so no eye oxancro for corona so lia obade ya we mpa ne senkai amen omi adwiri no amen first so buy wo se bible we enye say no to religion say no to religion na de buy if you hu ya na Adani society na Adani movement if you Adani kingdom no Dani the devil is a liar Honhom be won Adanse na wudi no obade ma okay Jude chapter 1:4 Jude 1:8 okay Jude 1 verse 4 into obade asem e kin kan say wasi na nipa bi awie won Bible se men kama man say nyina
so ntia se say wie ibrem nya woni pa bi ye dan wo mo wie ho wo mo bam o ma badwuma num wo mo fitititi sa go wo asem de ato wo mo asem to wo ma na bia dan aba no ma be wia ya we ma why am yo fa wadane ye nyankopɔ adom na hohie no nyankopɔ ya wasam ne dan awohie wa paw to for kro no yes o ma paw no aso je onyini ni ti brama ti ne fetu aso nyanko yes Matthew 24 no bisa ya ji nkwa me ya kwa mo bet o say na nipa pi ko da bi starting yanko na 25:3 no o se di en o tingu people so no o tingu people so shafa ba ni nche baby e be kan say catch yen da bere no be ho da be na yenu be ho edien ne be ye wo ba edien ne be ye wo ba eni wi ase wi ho sentene Yesu bia won say Yesu first sign mo hwe no bia na Adam that's the first sign. This is the first. Wow. When you be an Adam, head you see here. Ni papi. Also see the papi. What the minimum be kase? Ni papi na bia bako. And also time also. Mini Christo no. Also mo so Christo. So e dance ni no. O wi so say kremu. Say. Radiaba. Eti wo han ma wadi kan tell so you be no on free top one why there. Baba. Eti otimi dan no. Mini Christo no. Ti obi be kase mini Christo no. Wa be dan ni papi. Dan ni papi. Misu wo bem mo hwe yina makoma ntu Bible say hwe wu ti sa akoma to na dia wura wu emi say etwa say ba eba ena wa ba na so na wie ni nyanwe fie nkonwa fa sa na be ye fie nkonwa fa Jude 1:8 Jude 1:8 Bible ngasa sa na ye ni mo so wo ya adaye so fo tu ya adaye so fo ne ye wo gu hunam fi wo tetumidie ne tua wo ka almunyamfo no sambane ade na ya ka to wo na ye secret na onyankopon edi bebe mpo frim no a obunsam ka be fa ne fra obunsam fra no e be fa ne fra preko pe no wa be she date ti bonsam ana hye da eyi friend say etimposam a emfree creator no yes bonsam no ye timposam a emfree creator no verse 19 yenim na di papa mu ba yemu di papa mu ba to ba wiye che no we nyi we ni ku we ni omanya problem wo ye hunam achiridefo yo dan hunam achiridefo mu dan achiridefo woni honhom bia so ba kan cho sa odi jana nam on hiefuo grada Debbie on hiefuo grada jateri kran hiefuo grada bola kon shi bida on shi bola da ati kan say ye ko commercial break no once na nkofo bi 30 yeah 30 message na mo cry mesre 30 message masa me nye hufuo ba ko ana se ne yedin so bi chame bibidi akasa me be kan wasem me we ni pale mu se ehun ni mfa so na je chiri baba bi ade we ko no me se makoma 40 me mo nu ba bi akra yo bo mi din be za live ya we ni no last year na started about the we man dia sa be me so mi na nkofo close wa mi preach po bi nko temi message ni bi mi preach twa akra so about the ni mo nyam na sabi obi aye dance ni wa ba no ye dia dance ya twa akra no na we dia wo so kire so 10 commandment nye ahede enye nyankopon adea na wo papa dia ade na won kan chira ban because 10 commandment to obi dem yeah anani emokro no obi ko jail eni ewu obi ko jail ensa wade obi ko jail eni ada sikurum obi ko jail dance me krani diminim ba bia obo dom na no de o makọ na yo we bi wa audio ba ko so o de ma me say o say dey so obi badwaman obi ye sa obi di boni krampa eno ne na o shada nya boni yo be ka say yes woni e ba ni onyo wi an say dey yo be je di say wurade no na o kremu di ma ono no so be hu ono ndu ti wana wa say dem kra ti boni mu kra no a still atram na jimi ye be tutu abasane say can the book of Proverbs chapter 14 verse 7 say tram na jimi Proverbs 14 verse 7 na wona ngasa what if free oba kwasia tu tie ni a wo ti sa so we mu a wo ya abrante papa wo tie me ba free oba kwasia nchenko na wo hunim dia no nyansa wo hunu dan onim dia no wo hunim dia nyansa bi hunu bi da enso ba ka je so wo tie nyansa wo hunu bi da the Bible cast much away dear Sabro bet me afre me frɛ honhom ben ho Adanse and Woody 055 955 2686 055 955 2686 050769 0000 frɛ na on apostle Eugene Komoze say ha na ene asem say honhom me ho Adanse
and a wordy about in show. Phrase say 2 Peter chapter 2 verse 1. Okay. 2 Peter chapter 2. Verse number 1. Verse 1. You talk about the Bible. A church for What's a church for? A different to four man. What's a different to four man? Said a church to four to the one who do say ya fokusam. Abesham nti fakuo no ebebo adoma no. Say ya fokusam. Hello pacho di be akasa free. Hello papa shalom. Ya wa shalom pacho di be akasa free. Pacho yo fami na say no me fefi aye breman kontena say. Me ti obi kira kontena say fo nyina. Yo ba na so eda obade asi na bia obade afa so onkosu ubi ni na no sa before ya woka na se mi aye kwa sorry e wo e fa say e wo odobe branch e ya na ya sister ba ko e di phone ma mi o se mi hwe di bi asene no mi che sai ni pa no so na sama o de ka ya e di on na e ka so o che wo sa dance fu anu ni ono so confuse me aya solba no na ka je o sis ha ho kura na sa so okay atemu de bie no about 2028 why ana ba oka Adanse for na me je me yi quotation no na yi bie na ka ya ka se ono hwa sa ko yo okay oya Adanse for ye ko compare ba wo ya ene no kwa na o so da bi e so onu se no na se nka na solma no a wo so jira so de mo so bo mo se kra se ko mu ni asa wo fa ba bra na we na ko ga na ko ba we o mu jo no mu bo mo se abeba ni pone ka no yesu wo mi se ko se onim no na ba o se Adanse na wo so wa jatu na wo bo mo se kra na wo so ye goje Amen. Amen. Hello, Pacho Di Mewakasa free. Hello, Mintu Kaya Wadaruma. Hello. Line 2, Yanko. Hello. Hello, Pacho Di Mewakasa free. Pacho ya frame magini kasa free ashama. Echi ashama fo nyina magi kasa. Apostle body ya we nshira wonya okese pa. Amen. Na sa Adanse ni platform na ono wakase. Atamna baba 2028 ya show desire mposo woni. Abofo mposo woni. Na ono na ho na ofre ni ko dance ni na. Ona mo ni so woni bia. Obadi ya we ni bedi. Papa kasa ko tete we ema Proverbs chapter 9 verse number 6 papa. They say call out man the punchline. What the punchline man? Proverbs 9:13. What's no back was ya? Or your casa for tip on cost on him. Venture your go. Miss Bin quotation. Let me say a rain ya would tell you know a branch of review or Jin Yanko Poya Widi. Yeah. About the idea, Miss Sobebre. Don't listen to Sir in some way. Bible said chapter 9:55. Okay, Luke 9, verse 55. Into your body somewhere. What's it? Nadia. Tibude munyano. Ita bisa sa honhom ba wa dance ya no odie. To onim. Momu ya wodo. Yes. Ti honhom ba wa dance ya eno odie a hye nkrofo no. Abranti wudi mirika gwotra wo za temu de ba. Na atemu de ye ni wachinye o. Say let me tell you something now. Okay. You can say the future is unknown. It's unknown. That's how Atemuda is. We watch a Kim na BBS. For free. Miss Sil Bebre. You were a bremuntia. That just open my date. And I know so crying. I'm fat. Debbie. I'm fat. Hallelujah. Amen. No, what I could catch you in here for. Hello, Bachodi, maybe I got free. As I'm penning you, what is my bavie? We are short of Adanse, you know. If you will get the one dance, then yet, you know, one dance, no. I asked him. Medical to on yet signal or pitch Honhom. The chef in some of the cars are cold of fee.
abusonfie bi na ɔka nkwa asɛm na ɔpɛ na nyɛ yawo ho asɛm na ɔka wo nipa ko na wo se yesu no ɔno a ne awurade sɛ kyɛw sa wo ka sɛ awurade yɛ no hɔ yesu awurade na wankasa ɛyɛ ne fie ngungua baako na wasoma no manyɛ ɔno a ne yesu no ɛyɛ asɛm yɛda so ɔba deɛ nhyɛ bebree wawo sɛ honhom ahodoɔ wɔ wiase nti no tama ɔsɔfo eli Samuel te ne nkyɛn no Bible sɛ Samuel da so ɔdɛm ɔda hɔ din First Samuel 3:1 hello pastor wudi maybe aka say yɛmfa ne yɛnkɔ okay hello apostle wudi maybe aka say free wada roma me ba che fe me friends me ka say free ajuso yejo ba cho anyu made nyankopɔn hyira wo pa ne won sem pa da na da de brɛ na me ba cho mbesen ka me bisa question kakra obisa but you know me say anka Adanse for banu no kan person ka mi na me pia se person ka o che me mo kakra say me be chire ni prophecy nim but I'll never do it but person me say bia Adanse for banu ne bia e bia we mu ne from more Adanse for banu na person but Adanse for banu no hallelujah Bible be ka say mi a chire wa Bible na chire Adanse for banu no so on beba Adanse for banu na Bible ne so on beba no me said one kind of raw no okay me kind of raw na asa all right me nkyerem no me kyerem say cause but steady no unya ye pe na ya na no adane no cause ono akọ wi quotation no e claim de man no yes ti say ni pot sa no wo dey so pa me quotation wen okay Bible say san crofo no musu ban nia wo the book of Jeremiah chapter 23 verse 30 Jeremiah chapter 23 verse number 30 sa ko wase me ne edifo de nya oni onwanya efise de ya wo ye nipa omo ye nkrofo bia wo wiewia me nsam omo wiewia nyakopon nsam awo nyonko no ntan etunya ye pe ne fei ase first obeye first na no on td ya wani obeye teach say din ya we ye boso eti cheche mu ba ya pe ne fei obeye say ke ya we na no ane awurade ndi ese mi hu ni say awurade no ane ya we na nya bo na ka je say mi nim na mum na sabetan say ne say ya we no ane edin ya we no edin edi si won ma ane ne awurade wo twi kasa mu me sa magi ni say ane ane onyankopon ba ko pe very good onfa odane dane ba etu nya ye pe no wa shift no aba no be si lenu etu Adanse fo no nsem na da ho no Bible so baba ye ma 3.5 years eno nko akeke no edi na wu se se wo tem 3 years wo tem 3.5 years wo ko 4 years asa ha ya ni de o ya ka asa Ghana ya ni de dodo asa Ghana ya ni de kan yen ko 11 verse 3 Revelation no memma Adanse for be no frefra yituma be ka o me fre yituma abeka bi sam akwenso tadi ehye ni nya yituma na wa first strategy no dia bia bonu any red cross wow tie ba boni ango wo so beka di sam obeka di sam na apim ahenu adusia hallelujah amen obey 3,260 days which is 3.5 years yes and so kremu di we di ma ho dia Adanse fo ni be ye ma 3.5 years check you that how the status of the beyedma what you go for years papa Adanse no 2028 no 2028 Adanse fo ni 2028 bunkunta ni ye yes so buy about start ye I will start say no to religion what are 4 years another just say who you blended who you try 8 years we have breakage and I say at the November 2028 also made my 3.5 years also Bible is 1,260 days Bible so that's all kremu sa de ma ho dia it's all kasabin kind of what to na kind of reading now ready 1,020 3.5 years opa check it 1,260 days 3.5 years obadi amba sen kan amen wo mi akuma ni o be so calculation no a o be take a friend say lona calendar no of 30 days
biblical prophecy one for 30 days one for 31 Debbie and one for 28 Debbie I cry check go be so dey be away oh babu yeah that way say na be atrofon there o ma wi so be try say me teach about the biblical calendar no now yeah the ordinary ka and am kram we ni say ya ni abi teach le fi wa wi hello bacho di me be aka free hello apostle yes sir bacho good evening ejuso bacho yawe o chira papa o chira so mame bacho what is same what bie mani amen ama ma hu se dia ewia se ko nka nya wa bi ni saka madana bo bi kura fa be te wura ba bi kura ya semo oba bie enna mo so ama no so mateji ya we chira insurance man na asema me kan se sa kwa no se atemu da ba 2028 no omo mudi na tino omo na omo ho omobo oh ekite ade obi anim na obi ka trewa ade na nkopon acha honkom ato wono sa abofo krompo nim no wona be no kra nim na wo ayawo amwa be nyini wa asase wo so ado fa bo so vie na ba ya na abe obe ka tre nyankopon asem se atemu da ba 2028 me da me se omo mudi na tino omo ho omobo omu nsu omo eno mu fie na nya ta pa na fo kasa temu da ba 2028 a omo jese omo ti ayira omo ti ayira ndi yes o mo ada ni trimunya de se onko omo mo wanu nje omo firim ya bon pai hey na wo asba okay wo o si Ghana fo nyina be chi wa ma o de te yanko audio na ma fo Adanse fo ni ya ma Ghana mu nyina be ko jem obi ya be ko jem so Adanse fo ni ya ma Ghana mu nyina be ko jem obi ya be ko jem so Adanse fo ni ya ma Ghana mu nyina be ko jem obi ya be ko jem yanko sa ya wani no me pese ya wani no o tro cheche ni esu enyansa ne we odi na chibia ko jem me ka kiro obi a twam me pese wote obi a wo yisu edi yawe okay no odi say eso yawe ne so rade o ko jem na chidifo nyina e be hye wo atemuda me na me ka kiro yedi oka group na ebe so de tie awurade na ho wo susuru ni oka mo obi oyin so yawe e very serious yes afi o si enyansa wa hwa ti enyansa obi hu ni me de be yo edidi ni pe yawe living yawe yawe what are you telling us yati enti once obi wan di obi o tie mi no nim say de wa yeni obi nim say de wa yeni so be bre wo Ghana so we say ye shape edi obegina me kon awe kru yem frame yawe ne di yawe na da wono wan kasa wo contradict ho o si yawe no and yet yafa ne dia be twi awurade can the book of tie the book of Acts chapter 2 verses number 36 verse number 36 me go kind some secret me church yawe bi mbu debi ba ko etima Israel fie nyina hu ampase chawo ti o wasi yema Israel fie ni wiase nyina hu ampase onyankopon number 1 onyankopon odi Yesu amosen no odi Yesu aye born na senua mu no esen no aye sen no aye awurade ni Kristo odi na ye awurade ni Kristo amayen oh on kinda oba de hu yemobo tobo na kan hoye de babu akato no onyankopon di Kristo awurade eti ya translate di amount eti oje translation no eti me eno de enya menko aye se bible na down no sabe yenye lanse sansa na yakai
Yanyi lances sansa yakoto. Dobi asom bia no ka dope. Ya asemu asempa na wakari sano. Yanyi lances sampo. Abi yanyi lances. Hello pacho di be akasa free. Mento nka ye odawroma. Mento nka ye. Yanko kan we ni yanko pacho hold on yanko yama we ni si. First Samuel no. First Samuel 3. You defeat 3. A second paragraph no. Was na Samuel that Eradi asori dem. Samuel de Eradi asori dem. Di Onyankopon da kan si ho. Da bi Onyankopon asori dan ni si. Eradi fresh Samuel. Da kan si ko. O fresh Samuel. Na Eradi fresh Samuel. E no si minie. Ti o hwe babu no yo. Yeah. Hwe babu no ye. Yeah. O tie mu frɛ no. Yes. Ko e no si minie. No si minie. No to America ko Eli nchen. No to America nti the word minie na nye voice na o tie ye no de minie no ko hia no o. O to America mu ko wan nchen. Eli nchen. Nti wanya ko anaso wanya miss call. Ah? Wanya ko anaso wanya miss call. Eli na frɛ no. Ah? Debbie. O to miss call. Otumi ka ko wan chan Eli nchen e go ka say o ka che say minie na wo frɛ me ana se me mfrɛ Eli say me mfrɛ o kwai sankoda na okodai na Eradi frɛ Samuel bio ni sa ba biom ni mpre no so na Samuel sori ko Eli nchen Samuel sori ko Eli nchen e go ka say o ka che say minie na wo frɛ me ɛna ɔse me mfrɛ o me ba sankoda ɛnso Samuel nya nhunu Awurade na Samuel nya nhunu Awurade hey tie babo na wonya yi Awurade asɛm nkyerɛ no nyanti Yakobon yin na asɛm nkyerɛ no na Awurade kɔ so frɛ Samuel ye to so miɛnsa na sɔre kɔ Eli nkyɛ kɔ ka sɛ Eli titi aye kɔ minie na wo frɛ me ɛna Eli hunu sɛ Awurade na ɔrefra bɔfra no enti Eli ka kyerɛ Samuel sɛ kɔda na sɛ ɔfrɛ wo a sɛ wotini ni bio ma me nkan ka sɛ Awurade kasa na wakoa retie na Samuel kɔkɔda ne dabrɛ ɔda na ne bai sɛ Awurade kasa wakoa metie Awurade be gyina hɔ ɛfrɛ sɛ deɛ kane no Samuel ɛna Samuel si kasa na wakoa retie na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ hwɛ mede bɛyɛ biribi Israel mu obiara bɛteɛ no na so mmienu mu bɛyɛ ne kyio ɛna nneɛma a ɛfa Israel ho no oyi di kyerɛ Samuel so bɛyɛ adwuma no sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛ ne yes verse 19 no Samuel nyini Awurade di n'akyi na wama ne nsɛm nyinaa mu baako pɔ antɔ fam osi ɔnkontradete no ɛsi so pɛpɛpɛpɛpɛ na bɛka sɛ nyɛ ɔkyɛ no abɛda ne sɛ why na friend no opa kɔhwɛ saa edi kɔyɛ saa research na hɔ no ohunu me nkɔkyɛkyɛ mkɔ da Oba de wu ya ni de oyaka hello bacho di be ga sa free why wa wajina so chefa chame but from Ponka just is a sanshi me tio wadaruma apostle na ko share with my power here me da wase na so for no me kai ko tienu TikTok pa tam ko TikTok na me bo udi ni shima me hunu the previous one nyama na se na okase nyame boa 2028 e ya se bese anyway China for India for the big dramatic because Cristiano which is sporter that is obi akoto player was then a contract there 2029 which means 5 years no let's see how to play a brand Ghana club at trouble their banner should be sir for years because you know my be so you too cool because about also be a demand. Anything on Timmy, metro challenge is uncle headquarters. No, the gross Adanse for you who are the children. Yeah, I declare because 2028 in the 40 Quadrama. Mr. Members no deal when we a baby actually, then you almost see in Yinan, una beg us on that. Later, when it's better don't have any point when your factory, when saying your factory can see. This has will be kum because you're busy seeing your mamma. Meet you. Cause
Ashama for it. Mitio Kasa. Hello. Network. Hello. Hello. Ibachodi maybe Kasa free. But me did Gideon. Gideon Bacho Gideon Kasa free. Me Kasa free a Sherman. Mitio Gideon. The Pacho, the American is saying, Yami Shira and a Jewy. And that was it. And they say, so if we want more beer, living Yahweh, and all by the face you want. Now, baby, or dear facing a yapa, ye be facing bumper to bumper. When you the bed has nothing cry, ye guno cry, ye go sorry no. And so, well, I saw it beer on your baby face, so by the face, living Yahweh, the pointed arrow of God. Papa no, originally, the one share. Meso me se no koma ka tell ni one share 2024 we na soro ebego. O da so in 2028 we mu na ebe collapse ya one ebe try na. So na ebe collapse ya fi we ya onu a be wo na asie abebu kotobi. Mo ma ko be. O dance for. Ko papa de nko beku no. Yeah, hello, Pachodi, baby, I got free. Na kase so asen afosu. Eji asin fosu fo jina Pacho. Udi. Yes, I'm Alex. Yes, Alex with you. So for no anya papo. No no say amle ni hono mo. Enti wono wati wono bi ba fa na ira. O de ne be kokota na obe ni de. Yeah. So woni nyame nya adwuma wa. Oyo so so mame wa onye wa kuma so ade ma obi a wo be fa nyankopɔ mako. Mra bi anya adwuma. Hello Pacho di me be akasa free. Hello. Hello. Yes, Pacho di me be akasa free. Pacho brother Odi, Katamanga free. Cheers mangasi fo nyina me chio saba me da kwato so yensa. Na tanko. Oh, about to Yamizla. Njira so mami. Opani ni de oye no ayo tan nyasi. Awon ya ni otan mpa. Ade na one find the meme da go bia na wu bua na ni tawo. That's it. Ana da won. Omo udi na tinya to mayira. Omo udi na tinya mayira. Oba de nshira o hwe so mami. Dia na ma na di be mu. Ebe mu di akro. But udi no tia no. That's it, pa. Oba de nshira mami. O hwe so mami. Hey, hello Pacho di baby akasa free. Ayasebo. Awon ya. Mesi sama mo board yo na kama fo be fo sama attack no. Don mu nim so start kra. Hello Pacho di baby akasa free. Shalom, shalom. Yahweh shalom. Udio baby akasa free. Pacho friend mi chukwe buka. Idio. Me friend so amanda de so branch. Idio. FM ebuka. Ebuka kasao. Oh, why is Sama Tia Faso? Hello, Pacho line 2. Udi baby akasa free. Pacho mi kasa free nkoko FM Boama. Boama mi tie. Eye so for na o ka sa sebo no. Medenka minyanka one te ho na o ha mane da o nchen. The question pia. Wow, so the to know they are solid call. Me ha mane dia. Just yako police station. I was inside. Me did me say we nyame ni dia wo se hu say who free mu dia e wi asena say ama ba wo tin kom dia wo ti me bobla. Say na man krofo ajeja say 4 years more dia na say hu nya say obobra ndi de odo afu ajai because the odo abefu person che say 4 years time na be no nya den na enyini mani nwi nti wa bere to agutu ajago won ajeja ni mebre ni mebre ti onu wi abe ka che say komebe wo wi ase wa bere ma nipa pimpim eja ado na say be aduade be na mbedi Odo for nyami hira ono fo nkwa mfa mae. Ama ontina sin na unyinche. Amen.
na yentie usa trete na nkrofo ni bi mama say akwa ba ko odi ono say no say dem ye obi a me be ma me mra be na motama na mokasa last week mokasa ebubo mi din na sabi mpraduasa me bisa question wo ba me nchen wo ba one on one ada na say na muni say we say oya me nkasa e no na audio ba ko ho o so won say mo dwane bi system no bi akote Unsupie. And somebody be one yes, you be young. About what customer chain say, who come Proverbs chapter 26, verse 4. And some be one more. And I say, me videos go for to Chubby. But you said, and your value and value. I mean, for me, and swabba. But where dear, and many pebi, Abra Bob say, I did be by a bit, my by this water and so 2028. I will be co school, ebi enimidi wonu and so be di nada, ebit ma dada mani pano, missing my TV paying. Ya first TV enemy pay you. Ebi pay you. Ya TV pay you. And Kofu be Ghana. Share. Kofu be Ghana. Emma atade kra wo sha. Ya hyewe ye hyewe. Watade nya ba ko pe. We san ni pie yo. Ya Kofu fa bi mu pay yo. Ya Kofu fa bi mu pay. Ya so so bi yo. Share. Anapacho we buy aso bi amman kasi enwe TV. And then so go TV. Fast crack kasi na bon. You use fridge. You use way. And now fridge akasi. Omunya cost to come omuda. Watch it from nyombe omuda munne. What? When you say my fan crofo so pe. Master Jadi o chere no. E me san crofo ni da so. Atemu da beba adwen sa chere wo. Isi Yakoba yin wo de wo te na obo bra. Wo de nyamesom na fra. Wo so ya we. Wo de na hyede wo de na hyede so obo bra. E ba nne. Una wodem. Because not to Sodom. Yes. Not the matter Sodom. One for Sodom for Brabo. Debbie. And no man say, and cannot Debbie. About you, Yamabo. Amen. No more would be fear and panic. Ever shank for moi. Mrs. I give you frau. Was our 4 more now, 4 more now, a young part of from Comshay. When I'm a catcher. Dr. Dampari, the patch of Frapano, who Pamunia investigation, I'm correct. Moon College School. Yes. Moon College School. Conform a school Colama did that so, and yes, I said, Papa is Kalima Minisco. Papa name and be almost as soon as 4 years more. A Tomajai. 84 years more. I told me 2028. San Colo by this one, my God. Yes. I tell me that bar, Sumuyamin about there. A bar, who summoned that? What did daddy? Do only in here and our problem? No problem. Tatabi Dana will come once a minute. Me say, go to quotation. What in your shop? I want the book of Proverbs 29, verse 19. 29. 1929. 1929. And I make a 1929. Oh, see. 1929. 1929 quotation. Well, since your term was a Temudan, yes, I'm a Freddy for. I am one a different. Any mabo, I am my baby. I'm a Quasia for. I am on Quasia for my cheek. When I saw Temu neighbor, I tell you that Bama boy for, and Mamma training for. I'm telling you today. The Mudamba attending for when I saw your body away. Who cast 2028? That's what big take we are. Who cast Nagopo one co school? Say dependent better also. Not what Miss Ebentin our Jerry. There be Obia Sakra, what train with Bonnie Bim. No one just say Jaya Brabo, Jaya Jumaya, Jawe yet. At Temudania, Jesatra, Jaya Bonnie Moye, one can say Jaya Jumaya, Jaya Bonnie, Jaya Bonnie Moye. Sababa 2020 born in a jai. One can say Jaya Brabo, Jaya Foye, Yenya Bibiayo. Move your uncle, Jomaco tomatoes. One and no Namuncote. One and no Namuncodia. One uncle Namuncote. One uncodia. Namuncoto. One uncodia. Audio back was on the whole, only will be a birthday, and so boss. A boss, the whole we are singing. One can find some I won't go heaven. I don't have problem. Koto. Country to country, continent to continent, Abosu. About the Fantasy. Amen. Hello, Pachodi, maybe I got a free. Young Cobanoni. Be Joshua, son of one copy, I got to Jewels, I got to Tom, Yam Fat Way, saying, Cotuning out to once I didn't know where to the H. Hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Apostle, I go show. I don't say to Melawasi. The Antiwa, Apostle.
I keep it here, maybe 31st, what was your common? Cobeto. So when you're 31st, I waited 31st, no way, I said 31st. If you want chili before, I found a place to get 20. I do. I probably have a power, make a better attempt about it. Okay. Free, I'm almost now about thank you. Okay. Mama, I'm almost for a man in maybe a ton go store no in Napa. Oh, I could do it. Could it be a feeling, you know, and I have I'm on that number 0. Oh, I thought that a panel, I already pay for so. And they share one in our church. I watch this canoe. What? Yeah, where there? I take what I say. Come on, my more fill. I tell you. Ah, okay. Apostle, you have a point out on yourself. On shells, baby. On your come Utia, what you are, man, yes, Kako be a coastal. Wakoton, at the Muda Benti. We are back in Yanko Point Shaban of Venture of you. Eh? Miss will be a new dat Muda. So you for Buffalo. Okay, the book of 1 Peter, 2 Peter, chapter 3, verse 10. 2 Peter chapter 3, verse 10. Was you ready done? Already done. A member said you before back. Member said you before back. Member said you before back. Yes. Frau, where we are. Do so up a frau. Obi no ti onim sakron for abami so. Debi. E yem pofrim prau. Confirm ko bi ye bi kra na nse we omo we Ghana for bom ko bon kumasi. Akwa bi kra phone. Sa bi obi design me. Okra phone. Very dia be preach one day. Okra phone o twa say ya hu ya no bi agifi. O twa na ni wa hu. Because card dey go no. Omo about the pass akodi so. Someone who's a video nanka, more Yamami fa, more Yamami, Sana Temu da Baba. But in now, so who chat na from? It is like when you say, stadium, my baby, Anua. What for phone in your day? A frau. More yes, I video, Mamma. So in so stadium, I could chat. March in the body, the credits say, and will be a year in someone. One fan call. 2028 aden that's how you be catch say 4 years more if one now catch them no e wi ase na wasole man now catch them ben asafo mana utwas na we we na utko bi wansema no asa ya caption na akwafa me picture akwafa we so di ababeto no me kofa caption ni bi ba ni picture be pie me TV ni so me mpese na nim kura be pie bibia ha debi onye dance ni bia dance ni no oba abu no me pa chome so why late be say we ya why late minim ni ntia make us hey na ni tawa dance for no because why later eh early I dance late so your bible prophets na o check here dance for na omo ye for edi ensu ni kura onima nkasa edi ensu ni kura wom na omuni pedua nte san se ne bible kan no ehifa enejina ejina botai benso ye you be ko to say me kan krofo be ho ozo ni mun krofo ko satan we wia de be wia nyankopɔ ya wemba. Hello, Pacho, di baby akasa for yan yan kwama na yan kwa Mr. Wadawruma. Ebra no ko. Pacho, e friend of Ivan no kasa free break. Miti Wadawruma. Pacho, we di enya won atem. Efike asofo no bi ni nkra o wa di Bible some fast wa. And so we are no mo sa the Bible no condemn, say Bible ni Ghana. Ai ya dia you say omun ka Bible kram go do kra story. Say nkro so ko. And so in someone see yeah, you so I think very good. And so still I say a story. Someone see a story. Oh. And so still I didn't find a story book.
nti so bit ni dia na so de no bisa book we for the I said Nicholas was say na dia we say na dia ntino enye Ghana for ye onge ba ku bi no ka say Israel for bi anyway na eduma ntino we nya won watam ni kura de ye kura na nim se ni paro do a chi unu do se omo munti ha ni ko ni na de bit na afre ni nim se ni paro do a ta wa chi wi ase no e do se omo munta wa chi oh ndi na de ya ntimini se mo fa se e asama nya nobody has nobody in Shabebri. On your Kumaso idea. Said you na ko gina so to me kase o yes na imi me ye bi ncha because never bow so never bow opa di angasa and e be gesi so na me say je emi o wen eh oba di o ye mo bo amen ofa ne san kai amen mi adwiri nim me ni obi ni akasa kasa dia ntimo amotrete no oyi threaten di rough me catch me dem mra ye twuma ha oyi amema ya chew ti wa wo threaten ese uni me bia mete na wo yes awe no anya na mo se mu di Adanse fo achi a okita odija ne nam no e fe de threaten mon suma je o de fan chavi you fan kokra mon suma ja ne mre your spirit use your spirit simple Anka we kura na 2028 no akwa ne omusaka video na okay say na temu da baba bo de hwe akwa de ni was any and lose more than eko di padom we why na go o de yansa hwe the back o de yansa hwe the back we am pie o pie the say da we dom we stadium dom egu e di cruise na egu na chi no wa di pass afro soro ko de dada o pie ni say e frau say na temu da anya 2028 o anya 2028 o say that yo when now so frau oh about you amen was he Peter ne se dan yo was he awurade da no ebeba se do yifo ba bon kayo ti wonim frau sa na Matthew chapter 24:36 Matthew chapter 24 but care ban down okay verse number 26 was it yo you talk about the asem was he na edani don de obi anim oso abofo ni ti akwai ko stadium se de ode tutu kromfo onim so okonye kowia no to aso e was obi anim oso abofo nim abofo gusuru nim obade po nim obade so nim di ejanu nkuto amen and I was the way you actually were. It wasn't the already as yet. Me part of verse number 42. Verse 42. It wasn't me and the was I was sakra. You yani or yang na bobla. If say money dakon. Ye nim dakon. Ran the baba. I can go stadium no nim. Some funny phone me fie. Onim. It was 2028 ni bedua. Sankrofo we dia ho pepre be Ghana. On peut pas Ghana. Ase ye be wura mu no na just say you say you okay 4 years more no. Say be do 2027, near be 2028. Obeka say a friend saying 10 days more. December 10 days more. San Obeka because tie waka 4 years more. Do 3 years more better. Obeka 2 years more better. 1 year better. Obeka. O de tie. Yes. Tie. It is obey your system ni mu a. Yantibium. 4 years man. Yes, you pay yeah. I can say. Oh, I can't clear 4 years man. 4 years man. Yes, you pay yeah. 2028 wiase aba na wiase yesi mi mebie mani america no me pen ya bie mani o wiase sa oh akaka clear 4 years man 4 years man yes you pay yeah. I can say. Jude 1:4 body ehuyamo boy Jude 1 verse 4 was any pebie yo ho be wure dwuma no mo oh frete atwa ho samato be bia be ba ko
ya twa mo nsama to amasa atemwe amatemwe amumyefo a wamu ye mumyefo a wado Nyankopɔn adom ahohie di Nyankopɔn mo dan Nyankopɔn adom ne dan ahohie mo dan na ahohie wapa otumfo koro otumfo ye nsoma won so awon ye ready Yesu Kristo no aba ye mfra won to be ti was e banti abrabo wa mo de obi so obi brai frɛ say obi ma kotom ko so enti om kotom ska no se atemu de ba enti om de akwa to collection akoyeye eniema ha ana asa ne fedo mani so atom on say 4 years ni nnuye no 8 years ni nnuye no 2028 nnuye no on say bi start pa ba enti said wa hospital na sabi yes all yade na sabi imprediasa wa kwa out to say do awonum no enkoyi wa na be dey beja ye hoko nti aye part of ebu obia a part of Azar professional criminal pa a part of Azar na hwe obi ni di phobia akotratra as a bible no nkasa mas ye frawani a won kind the book of Hebrews chapter 2:16 Hebrews chapter 2 aba ya yom nkwa verse number 15 adendra yetoba dia sam na bible ka osna ajuana fro wom enne tie wose atemuda owuo ani papa ajuana nka owo nti Yesu Kristo abewusa ko bagi ye ne nko owuo nti waye nkwa enne ebi makoda ne nkwa ade yesi atemuda ba owuo be omu be wuti akoda ne akwa akotra baby ni di for like you Galatians chapter 2 Galatians 2 verse number 4 verse 4 nete wutemi ye wa sankrofo we bible say min kase min chemo ha aya nuanum atrofo a phobia atrofo na gadan wo free baby ba mu ntira wo be wurawuram so ofiri baby na waba won wo wiewie ho ba mo ma wiewie mo be wura dwuma nu wo hwe ye desidia e wo awrade Yesu Kristo nkyere kwan ane nkwaje ne ye kono ma fanyansa kwa bi so on beje nkwaje ne free oba de mansam no de ya nkoa mo di members na edan nkoa ye nkoa na won de na omo pa de ye mra ye ho ase ma won ka kire me say ye mra ye ho ase ma won do hwe ba kumpo ye me ho ase ma do hwe ba kumpo na asampa no kwana koso asampa ne famu ne de be hwe asampa na edan akoso nkwaje sa na ese koso nkwaje sa na ese koso yes na nipa sakra na dwene na wutimi sakra hwe gbe sa no mtramo speech man we preach so mo free sa nyema hwa sha ofu gu kwa ho hwa krofu tidem di bone Ubacho yanko manone na me yese ka me ban ku ba e ko to abi jigaba Postoko. Yes sir. Shalom. Ya wa shalom. From Samson. Me jiri kokoni. Kwana wakana asem de me jese yede crazy na asa no. Cause we are confused change baby or what as usual. Madam tie kraba se wo odi abam kraba za ko wa ko kas mama no Kasepa na ni refi se Bible no enye twimu na etro no aw na etro no Hebrew mu aw Yakobo ni din ene Yahweh aw de man no wa kwa no me se 2028 no e wi asanse ya o se Deuteronomy no e ya adwuma Yakobo Yahweh se obi odi di be hye nkoma abam ni sira bo to say na obi apa ebo to ye ne ready 2020 amba ye bo ro wa no bo obeti ne chamia wa den ka ho onso nka ho ma me na me say ye mfa me bi anhye nsa emra wo manim because me de enye onu ni wo obewo na mo mpa na adwen sa kira na ne na da no mum emfiri nkrofo so because na da no it is a poison yeah ewuro bi mu a ekunu snot ho pa Hebia ne say ye nie ka say enkobu akodi na chi asa ba back omokoye omudi nsama ne koye omudi nsapan na hide aba because wo kwa trans na won ya adwuma na wo si atemu de ba no a waton wa japade ntino wo mpese ejapade ne betra na ewiase be se no nti won so no de esi won ton ne we ari no onko no na sase awatoto no onye we say modi ama me de acha abai na mo fancy police station so to cement eye project so to cement ye project eyala ka ese ka dan ka wusi bia no ehun yin ase ka de nchese bo so ese ka de bre ni kube nwura na ase odi guso wati ese ka kobu wa champion na di guso because bia a waste of time so the only say at the end 4 years more 4 years more there na we and so now we Jim Crawford there
ba ko bi okai obo mi din wie ana ka say feni aba o de babo no agije nkrofo se kawia so ye pension on kwanchen na yesu yemra hwe de o kire na obi no wo competition ha me nam nkrofo close na ya auto petrol ma me na me ko wona ade bi ko chiri nkrofo close go preach so bebre o honum me meka wo na beka won say first me preach here no me ka say waka for we pe onko kanchen kwan ben so aba wa be so oba de hu yamabo amen bibi na ba ko bi bae na me preach na me ponche ba ko no kwa na obi question and no question or the buy or the from say me mam na me ponche me preach we have a question time na no chese mama question do you be some question me question na no oba na what the bank wa bible me be go out me no be cause I didn't know be akama asem na me me nya obi na be kama asem o kama asem na me we na me hwe e fa so obi ani so a mama yi me mfa nyi me be to nchan kura aboy kase apostle kwajma maka quotation mi na quotation ma twist no ma tell gidie ma ko gidie since 22 years and this idea me kan bible na me twist bible me ko gidie since me start o me afia kura so me fio ye ba ya che ne wie ne ba na Jesus kapa oba de mfa ne kransi ana ne kwa me nkoma tikase ana wo sabri say idea me ko quotation say me na me kan ya me twist na adit na me quote a obi na kan yeah ne ko so e panas nipa do ne nti ye quote na adie na onipa ne kan na so achia no oba de man tiase yemra amen tenya nyema nyina na oba de adum ye eniem bo aye tiase wi a wo ntiase edimi mpase me cheche ni me bebre mu but odofo se wutie ni a madwen ni nya sharp ewie yi mu asem de eye soronko wan hwe ni yipe ye daachi ye nim na obi wo ma hwe unim se yesi ukoto se abo bi isi unonko so a ka chense dai sori ye so men ka se sori ne so ebi oso ne so no ye dai oba so ebe ya mi body ya be si asem so a kire se 2028 se nuanum bebre koje sa akwa we di na satemu da na ma sa nkofo we nyina bra boye basa sa de so ba beda Ghana so sa de so ba beda Ghana so sa de so ba beda Ghana so ati ena niema onyakopo kafa adansefo no ye ka enye bi ni enye bi na o ye kura dansefo nkrofo bre nkrofo bre won timi nkrofo hwe misa ni nyanka chiri kwai danse ni be ni nkrofo bre hello bachodi me yaga sefri shalom yawe shalom body was mbien kan brother Isaac ni Isaac sa semu ya ekosi mi ankasa me ye veteran. Wow. 1992 to 93, 94. Ebi bai. Eno kra so na ye Sabbath. Eno kra na ubia 93 na mi secondary school. I was enka me ko teachers training college an access form. Esi wi ase besei. Aze, binimpa. Ma memenim papa. Ekun wo ho. Se we ase ne kona wie nte ho nya sa wasem to medication so ma good 5 years na menim papa nkasada Isaiah calculation na o me ma yetwum boys bia minimum ana o mu yima de papa papa o mi na je school mo parent kra epo o mo sha asafo no ene senye akra ne yi na ye bowurai ma sa boys ameka na taxi na o mtwi me de obo ade na ye madum na ode me yere e fo sura ama betena Germany you imagine saying up to now the city Ghana sometimes I look back say me kran ka aduma be na ka me ye no Ghana sa na be 4 years ago akobi so kiki Germany ha wasi obo ade say Ghana fu nyina nko Ghana no me for nko heaven 2021 men krofo ese wo makrata ekotena Ghana sisi abebre kura no eji aware ma ahokyere nti wo meda ye adwamansem wo Ghana me frame but I don't have any help I was me boy nti saa na we so abaname asa krofo na me pesa me hwe because me hunu Facebook na that I just me screen na etwemko very good nti Ghana fu no obi anhwe ye na bibi fu na nkasa na me hu se
Ubia obesori bia no your followers. I don't understand. It is also we are say best 2028 I yeshano. Nesan say padia and the whole Ghana you will become ya we shram. On shraus mama on yours on your wakuma so dem. Me say asmo okay. Asa ye mu bin me say nyo ba dia dom ana na ye dia ne ye frɛ o dia frɛ ya fam a. Kenda so nasa. Nipa be drop out. Temu deba. Temu deba. Hey. And now so for ni bia on be kasa temu deba enti nkrofo bi nyinya broche chance o man kon. Eno mo ma o de omko. Eno mo nya ba bi gina eno mo de omo ma kwa brochire. Yeah. Siso mo ma kogu abrochire. Nti sanke ye mu bi no no sanke nyo bo ade ne hu ye mobo. Exactly. Ano odi adom yen no se yen o bibi odi e be yenti. Masa ti mani bra was ade we hu no. Sis be ni da so. O se brother Isaac ni ka no. O se ogbofo bi no mu nim ade e. O ma ye mobo. Bien mo asɛmnti. Na temu de benti no de wo ye bi anya de. My brother Ibo brano ebama sani mde wa ama beginning. Ama beginning. And now so we be preaching say ni pe kro dware amanye den. Me sasa de e kutokwa mfansa ma hompa e no mo pomo. Enne omo sakreton. E no mo pomo. Oh, Pebroni aye. Yes, I'm granny. Eti aye, I wanna ba. If you even some dear, ye babu no, ye teacher, ye mun some. At the middle of about some crave preaching as an abba. Next week, crave preaching as abba. But Obrana Wobono, ye actually buff your babonum, Jay Gamai, Jay Chrono, Jantai, Jay Yisaigo, Lady Panamets of Gideon, no Gideon Mopra. And your banna cranua, who was Gideana Montonum. Nanyasa Jayaduma, Quatra Fie. What because of 4 years more? Nyayadi. And I'm saying, "Sankofono, mimi ni mojiji oya wedi mi say, sa 8 years asam now, 4 years more na woka no. Ebebo wo wutiri so." Yes, ne ne boni tiri so dada. Na mo amotrate no. Munya very careful. Me so bakum. Ebebo for mu. Cause mo wo bi odi mani mu a, odi jan na mo. Amen. Money so now, me so that's for you what they say. On man on Congo self and double show me so. Name the cap and wood work. Amen. No one has to show when it's 21. Amen. I spirit. Who will not show? Who will not show? Before it's better to know, they your poto. That's quite zero. They your poto. Young people be at Tiwa. Must abba. To my mob, so munim. Why am qua? Okay, Babu na guarantees to verse 4. Galatians chapter 2, verse 4. Good farmer, what you for you? Best year that Babasio upon the blood, or Dimba Gedi, what I know when the people who police service in what your team, why are we out? I will just the business at 2028. And do on oh, quite your pension plan as a Okodia Timda. Eye nyanma trufo eye die ntina ba ne sa eye nyanma trufo bi free baby mbe muntra trufo bi odanse for trufo bi wonu wawie ho bam no ma wie mo afa nyankopon ba yahwa mesia edi ato nso wafa yesu din afa kristo din ato no so ya awurade o se awurade din enti aso obodi aso ji awurade din wo tie ni so se dua na ba ne be wudi akro wawie ho bam wo ma wie yo mo abadwumanum wori ba fi ade hidie wo o mo waje ade hidie ma no ewe ye wo already get to won kwan wa attack you bia what dey yanko person ka wo fa manya ya we makoyo mo nko na what dey na bible say me nka say me nkyem ya mre ye ho asmo no ni pray me once beginning but this time
yemene hasemo awdo hwere bakopo na asempa no kura koso asempa ye be boa ma asempa na dey akoso nkwaje sem na nkwaso asempa gi be na opreach asema na woka okra be na otwe why no asan na free boni obi a oba wo nche bia de na aka che no a wo so otiboni nti waja ye che bi why ya enu aka sama che no a wo hu ni say ye mfom so oni hello but you maybe aka free yam fa man on 5 apostle yes sir yankopon ni show bebre yawe on show bebre from Kofi Ofori because of Cape Coast na dama impakono kadama semano me show de why rubber another mbobi we musunsun because nin cheche no aro o chena kuma also why rubber do ode ipeze wa ma edon mu ne mu de Bible no most in the and we were bad the meeting dembe wankasa e ya de bia ka no daman cheche ya menyanko be kona so amma menyanko we je school the final year wo university we je school my school was sakanons bebre na wo foka pacha wo school ho na some bebre daman cheche now see them ekohwem se them so free wo back so wo back school another wo baje bibi na ipako guduria waka 4 years no na 4 years no ban na se manu start level 100 4 years no ban obaye obaje school and onje school nchechi basa no we ko streak bibi na ai asasro wo so zuru poyan no zu open shop mama on the nazan pede bubu e be tell no chencho de tell no ngasa pede asem nani wada ho ba kro na me ye no enkrofo ma attack obi obra wa attack me e na me kofa weni ba se wontie ye na me kasa begin wotie ma se me say ma se me bebo niema wakeka weni me be message no na me attack se 2028 no enti na manfo bi wa mo ntema se me nyasa dabi ha nti na me yense neno mema die obi ehu di wadi kan den aye ana ma yi media na to nchan ana me ka 2028 ni masema ade a kire because say a friend say Mahama as president okwahia akwa no because obese nani da so as say a friend say Dr. Baumia on so okwahia no because one obese nani da so because ti also person wagie akwese agistia no kra na obagosi ba bia obani twika no stop car no nya de stia no be ko ba bia se Mahama mpo de oje bia phone no be ko to no be ko ode be ko wie so no for pe okay to oje a obetimi dia call phone no so dia ko ode ko ra temi dem and the music betu na nadofo sen ko mo bisia no mo ni I me friend company Ghana ye ni menim ya 4 years time bedu no kai I am a voice can we are afraid ye dey ura temi dem nana yesu tie me pa wada ruma me so fellow Ghanaians me so eti ebe ya I am ka munyi good advice pa o munyi ni bum eni enyi munyi mutizo anyeye na wo kwagina temi damba na temi damba ubesa kwa ni pepe eni akabia bendi no akabia bendi mani eti oba de wu obi asempa ne de asem se no empo they are buying more because 4 years more 4 years pe it's serious cheda also oba akwai so question no obeso say we that so we be buy friend say opanyini opanyalan me pachokra honorable Kennedy Japan akobra ku akwa bi baso asem that so obeso say money that so also 4 years time it is to see am basa muji moje di akwahin atemuna
body hu yamabo amen it is say akwa the person akire on person akire Dr. Dampare say I can 4 years yeah no the IGP ni be wi sa na akwa the person akire ewi ase nyina akwa wi who see a year just at him that me so body year chem say me so me see aso da ka di nyame be na akasa akire mi enu Nembe na kasa chire nembe hu be na kasa chire mi si school dan kakraka mi si boarding house am church ma sorry be we school me freeway ha members ni bi fi nkroko ye si boarding school kese dia mama church members ni mani bi be nya yes me jimi wa hu obadi hu ye mobo amen on fanti asie ma hu ye mobo na won kwanti mi nyankopon obadi hu ye mobo me say ye amani ye wadwuma yes so obadi oba nne adensa che ni ho ma na oni abrabo kronkron nti kronkron ye mu a na wate no problem na san gitum say atemu dan uwu nne watemu aba tie na mu adi akoba saa adi akoba saa ti di owu last week no o confess atemu okay Hebrews chapter 9 27 Hebrews chapter 9 verse 27 at the home of the pastor kata minutes near the baby ko obewu preko o se da o mani paso obewu preko ni wachi oni pa wachi no atemuo ni pa wachi na atemuo obodi hu yemabo yanko hello pato di me yakasa pe hello papa shalom ya shalom obodi shalom papa da was pa se ubie amai Ghana ni na de papa sama akopa ni yakasa ye abode na muso na onkonkon da roma yate Bible na aseni hu indase Bible no de ye ntrama ni obi sei emefuli ekra sanse ne kure no ade ne ho di nti se ne obi sei ekoso a forget no kura forget ni chanebo na we obi ate a ohun se nwura na o chicha odo nwura nya adia bi na o dia ti yesro chanebo en se obre won ho kura forget no na obadi adawroma che konkon da won nkon ali ehunu benkumi nifa na ehunu ne kura nsoso ewu da was pa yes you da so obadi hello pacho di me be kasa free pacho me kasa free jaman itio akwai na semi na me pese me ba so kakra yetio akwa no ha adwen pa o minim sister bi wo amanten owo ya akola kama asema odin kwa so se akola wo obaye de osan yim bi mu okoyibu ye minim se ni pa na kuro bi wo jama na ofa ha nkola kama mo ko secondary school omu nyina jai school o sesi omu tifi omu de omu mame achi omu ko efo mu nti akwa ne de o ha ju ko mu ha papa nti ke trasa aban no ne IGP omu ye na adwene mu hwehwe mu pa because akwa ne nim se bibi ha no bibi no ha awade ya we nka mo ho amen jese o se obi awo no a okoto ni bi no se akola wo be de wo wiase ediamu obi ono so anyem no onzo so akoyin sa na to agu eno sa wae bone ana se wae ne na o sabi onyankopɔ betima so obi aba wiase abekas oh no my bro me se bi wo me mpese me audio bi no bi aga se me ni o we kra ne de we de ankofo frɛ ka kolani ba de o wiase ana ngo bi sa ne papa no onyem ne maame no sa temu de bam ti so to pa ndi se wo egu edebu nyina no se obi wasi su obi anwa onyema sabi obawo wo betia ne se da enyi se ingo nko a nyi se ingo na eba makwem betia ne se on kasa wo Adanse ni de on so no wawari no on so sansam fun we ya no mudia benwa no mo rema that's ni anyim ne fe on ye be wie chi no 2028 na ma mo na ne man nam Ghana
Mode oh David, every in some party. Yes, a customer, a more my fa banker, why and pow. No way pa. There be. Dear no Jinaso. Yet you make sure concon the Acanono. Or see me, my baba fro. Would there are one or stadium? Or see I didn't ever say to you for Baba Pepe. Baba said to you for Baba Pepe. Whatever. Whatever you know. Eh? Away boss. One of friend. Obi oje bia so nya ne yonko. Ana o ma gu na chinyina so ye cruise. Munye obi na chinyina ye cruise na. Enti o hwe obi. Ana obi aso bo so tre. Di ukwan na akofre ukọbọ na mani ese masa. Say or say ebeba se do wifo ye den eba. Mpo film to can revelation a Bible na kra wie ye no Bible na wie ye no kra no tie na wie 15:16 yango Revelation chapter 16 verse 15 16:15 share what's it share Mary baso wifo wo basa de yen orifo wo basa de yen orifo wo baso orifo inshira do owen inshira do den owen hwe ne ntade so hwe ne ntade so no na ntade jam what Bible no hwe ne ntade so ahase chane sai timi kire we Wanantia de jem adejaba ya na wa hu ani wo ani wo ba ya o ka sa Bible ni a graphic one da bia can you say Yankopon asam can you say the word of God can you say Yankopon asam en ka sa men kwa ye ya kire me sa de ya konfo nya ye bi sa ye ya kire me de mo de da nipa too much to be no Bible ne kan say no o say nye de Bible na kan no no o kan no mo de ye ya den na ye ya de kire obi ye ya de bi kire obi a de peja obo ade o de hye ne de ni monyam o yes de ni monyam bra obo ade o yes na nya de esen ni din to be kwakotran o be kom no na fa we wie che e to be ko to Bible ne say dan abakacha say enye de Bible ne kan no gina so ne mo no ye ya den wo de tietie na no asam wan kasa de Bible aka no de gina so ka wo de tietie audio no biom ye ya kire so ye ya kire no ti audio no biom 2028 ewiase aba na wie sa yesi mi mebie mani America no me pen ya bie mani o wiase sabri 2028 ewiase aba na wie sa yesi mi mebie mani America no me pen ya bie mani o wiase sabri 2028 ewiase aba na wie sa yesi mi on say de me kan ni so eno di nimpe me pen ya bie mani it do ye den the way be kasa den kra also won pen ye bie nani and the Bible no so kasa so kire wo the book of Romans 11:33 Romans chapter 11 33 verse number 33 Bible no kasa ye to oba de asem Bible no o si nyansa e wo Yankopon Yankopon se ni nyansa ye ne den e ne japade no mfa ma wo Yankopon hunya na hunya de no ni nyansa na hunya de e ni nyansa na hunya de no enim de mu to uhuna temu mu pepeda uhuna kwa actually kwa no se baba bofri fraw hana hu rade adwen hana hu Yankopon adwen hana wa ni futufo hana ye ni futufo na de baisa obi ni ho we the fear and panic nation crofom and crofo omo frefre ba no na crofo gu so omo frefre ba also adapa bono edi no so obi anyem na bisa the question say na we akwala wo shey from oba edi oh no e do chire e do kudu chire dodo na wo ba betrete me wo ba betre mu amo church mu kra me sere Ghana fo bi penkwasi asem pa bi penkwasi asem bi me se ndame nkotu Bible kra me se ndame ma de ni ma da ho abate patre bati bullets ibi ka wan abate abun be gwa rough pa wo de yuti body man dia asem amen Bible no ye de ba wie e de asem ba wie me tam na so last one yanko Postoko. Yes sir. Shalom. Yahweh shalom. From Samson.
Okay. Me jiri kokoni. Asa something they were about down. Kwana wakana Damba mazaba bi. Okay. Sa kwano ofri kan wasem nye ne o. O ba nim dada. O kan wasem nye ne. O start eba no start kan wasem. O kasa papa. Ana msi mi mfi. Sa se yi wa hwani o kasa dodo. Kuteshi bi mi go mic na em sere. Sere sa ran ti mi. Pi na nam hona o kasa ansem wi. Ena wanse. Ejino, anse obika. But enam say me mekai ni. Me mekai ni nti. But eya bruso. Yanso soso. Hwe. Eya bruso. To because papa dey na wo so kasa na fedu abekasa. The book of Proverbs chapter 26 verse 4. Proverbs chapter 26 verse number 4. Ebien krofo so ani. Yes. Jomwa once at 20 new con anymore. Ni yi baako ni de abefam ni ya twin krofo adwen. Asi sani oye no 4 years more no. Asi aso man krofo bi say 4 years more kra ye wadwuma. Hwehwe asori ni hwehwe asori papa na ko. Tie Bible. Proverbs chapter 26 verse 4. What's it then? Imwa okwase na jimi samso. Ti begin ni nyina anase bi sin krofo timi twitwa me videos. Ba mi me ya no. Dabi. Mi wa asam na mi say we eniti ni nan ya. Enya de atwakra. Na wanye so no. Ti mi me yesa sa ni pa ko no. Verse 5. So be in the name so your tamfo. Or tainting no dey. So be in the name so enya atwumni. Na me ba be ye bi mas makwa enya atwum. I will never do it. Verse 5. Verse 5. Bua okwase na jimi samso. Oh say muya no ba bi wo se den. Buya na je se nipa na yama na den. Abro se fe ba bi akwa no de. Ese ubia okwase na jimi samso. Yemi okwase na jimi samso. Na wa ye na ni so nyansafo. Na ni so den onyansafo. Ati nyansa so ji. Ento se tie nyansa so obra nyansa ni. Mi engwa. Ye wana tie nyansa. Enso nyansa ni ji bi engwa. Nyansa ba kokra ni kasem. Ha? Shekai. Na tie nyansa no ka ye tie nyansa be ya. Nyansa be ne wodemo. Nyansa be ne wodemo. Enemy Sofia we. Ha? Tie na babu me ko wi wen ka babu ni besu. Na ko yin kwase afutufo. Na me we say na babu no wakọ kwasia na ba na kwasia na yini ti na fe babu ni gwao eno kwa ma sheda no akụkụ kotesia ya didi ha but obi ni mi se enkwasia de no oye no oba de mfa ni se nka amen omi adwe no amen papo pasa mensa yenko papa oba de nshira bebrebe wi ase da wase mebo no so da wase ne wa mba ranka nka nya eni anka enkrofo reba hu yi pa sanse o saifo bi abakrum ya wase tia no na ya we ma eni na emri ma o mo so odofo asempa na ba wabobo ano nkwagisem na ba so dwumedi mu na obade adomo a Tuesday nso na apostle on to imbre bi number na da screen so no 0242327172 0242327172 and as 0207211337 and da screen ase no edin nso guase bomodia kitwe bi na we so support dwumedi de be na apostle kwandba bi na bibia no betumi aba na odi no kwasempa krugin a ya mfrem wo no e dia besum wiase titiro mebo no sanse mebo no ba ne se ye na ya ho ya mobo edi sojumedi mu na mo mi ka tre nua no mo Facebook ni YouTube social handles no se ya wo nhira mo e wo mo nso adaje amunya commenti contribute to the program obo ade nhira obi biara bebrebe sanso na mi stress mu social handles no so amunsanya very careful sanse bebre akreti apostle Kwadman din omo dia akreti accounts bebre and e bidi dia azan ena seniska bra ena seniska ko children's home way na bebesi uye misra apostle kun onkan bi da onkan bi su da de bi o si ito bi ensa enya de ye be na nso be debi nemo no misra se o pese uhu se the real apostle Kwadman ni Facebook page na nkasa misra amunya botre ko hye eye e friend say followers no so they say followers no 300k 300 plus k entino misra bebre o ko bi obi kretibi na o hwe na ebia 150 200 1k misra enyo no munya very careful misra bebre k no mfo se jama ya 3 we o debi 300,000 200,000 so what you say 300,000 followers 80 and kodi ebia 20k bi o tino misra bebre mma woni nda ho ma woni enda ho
obade show bebrebe kwaso na share na program enko viral misra mo yen share mon kati ne nam WhatsApp ne nam TikTok yenko ye makwan na ye say tuni me bi ase na ya mesai emebunu dachi aba ne say na kola bi ni dachi ebesai no enti yen rescue enuanu mo ase tapeso sai wo no emfa djumedi isu mon share na enko viral kito bi nso support nkwagisem bomodi ase libia wasafo so behwe ye kira kwan your branches bebrebe enti ye point the book screen no so na nso wafa na woni yen atu gidie anapapa ebre na ayebi yawe onhira wi ase edawase nobody awase amen pasamensa pasache livia wa sofo wi ase afa na nyina livia wa elders ne dikinsa wi ase afa na nyina nobody nhira mu nyawo ma maso ade mamu asemi ha me kakra na so ebre nti nje say nkolai a papa yi kase we yo che yefun mo be de no serious na onwa ya wo mbe almost 3 years 2 years almost ye de on aso de mo so mo nyankopɔ ba na obeji wo mo a se di ono so ba 4 years oba ni ono so obeji no dia won dada na se dia won dada because ye will be almost so edi asam kra ni come on ha hey go sam church na men kra ni mi gesi mi kotu a mpamcho ye de asi oba de nshrai amen mu wani now amen na adwe ni nya sharp o se for na mfa no mu oba de nshrai na sam na ba wo nche no enjiliva yen spirit ye so ye body fitumi apembia mu ba bi oba de ya wedi ade no ne doba ya so mizia ne man tampi moja ne mfa odom ne wosra ma gi fitumi apembia amen yawa insane wo amen o ma fa wodie fitumi apembia ra akekere wo na de wo konko asum no oba de so daye on chum free sa to amen on fa ne san kuma kuma o mo ni so ntew wo ya hwa mizia di madum ti amen papa e be stress TV for no net chekere de esi omombo mamani na ho mai because anyway I say we ta onyum no mamani na ho omombo so mo onyum we mai ene ye upompe so mo mai because asem no te say moshi obuzwa code obuzwa code anu odin papa anu odin obi a osi atebu demba ochisa wako pata de fofo bye bye Akaneno na yene muhono na washishe doso ene die wasisa na fadie abun sama shakotu